Tala whalawa malo le soifua usi mai lau whaafonga e se whaapoponga o tala mai Australia re medio Samoa. Wa toi whaawau le so le sairinga o le tametiti se furu tasi tausanga na tapea i le sami le asona napi le Central Coast i New South Wales. Whai mai leo o se tamā masiana whanau tama e toa wha na taumo whai e kolosi the entrance channel i le te o le lima repi a fia e tupo i le whale tonu. Na fesoso an yane nisi tangata se to lua sa ilo ane i la tauia ma lawe i aita mai te to tolu tausanga fitu ma le se fulutasi tausanga pei tai o leisi tamai titi lea se fulutasi fo i tausanga na tawhea ese mai le a awere sami. Whai mai e whaasu tolu tausanga o tamā na taumo whai atu e la vea isi o nā tari pei tai wa leilo atu lava. Whai a whaavavere sa i ringa reo ma le soso ane le surf life saving a nga i nei ma helikopta e lua pei tai le i maua o mai le tau na reila ma toi a mata i le sa i ringa i le tau le valu le tai au. A matatu le so wo foto ina le vai tau ia storms malolosi ma le bevela o le a fia istete o Australia i le tu isa sae ma walapta ia fo i le whaatupla ia peo lama tianga ma yafi. O le whaamtaranga le vai tau le so wata wai o i la tau o au mau i vaenga i le tu isa sae o New South Wales ma le tu isau te sisifo Queensland e a fia i tu ai ngā tau ia i le so. O le tui mātua le ai o Newcastle, wa fuafua e a fia e meise i ngā te whale o Coffs Harbour ma Byron Bay, wa pe fo i Tamworth. O storms pe na tā ua e ono Marirosi matangi, ma mafa mati munga, wa pe fo i maritimu aisa. Wai mai rewa ai tau sira i maota malawa, wa pe pisi nisi pe ua malu pui puia, mai te tau fo i na sao niuni moni lo longa o so wha fo sei. O le tui mātui sa sai o New South Wales wa ripoti o le au o atu di siria, ma le tolu suru tike ri le vevela i le so. Wa wala auta i tai o community i mele pone i tangata, ia maua le fide mu le mai o se whaalawelawe ua whanai, ma maliu se ri i pese talavou i mele pone. O le ri pese o Pal Bidong, e whai ngofo i o BC, na mariu le tu i mātua mere pone le asona nafi, wa iei popolenga i na nei toi tu rai me iei nisi ve singa fia tau i masui. O le taitai o le community o tangata Sudan i le whai tūlea, ma o se loa ia fo i o koto monoa, na ia whai noa le 9 News wa tu ina se tu alalo, i a inga o le tama pese ua mariu ina ia maua se file mu. Whai mai o whaamataranga ua mauane e whape o tangata taravou, e wāwāla lataro lātou so o tanga ma le ua mariu whapeana ua mainga, ua matua i whaanoa noa i le tūlanga o tūla i mai ono iaise ngai o inga i lātou te whaatino e tali atuai le mea o tūla i mai. O li poti o le ua mariu e le o ieini o na so o tanga o iloa, pe a fia ni kengi, a ta ua nisi moni mau, sa iai le ua mariu le no whanga na tupai le whaarulawe i se teimi se se. Whai mai leo e le o iei se la matianga o iei le community, wana o ni kulupo tamatala vau e iei ni whaafi tauli. Lo li putia iei fo nisi bevesi na tupu le po, ma fua mai le whaarulawe la valea, ma osu wha iei maseli leo. Ele i maua le tangata na whanaina le ua mariu, ma lo whaia pea suesu. Enga. E to ono tala vau na po e leo le mai o tūringa na whaia i mele pone le po lava na po, wha pesa whamtalanga na vai e leo se ta avale le tuaingo le Porsche. Na ngao ia, e whalua i le Monash Freeway po le te o le whaile mawao na leila, ma mulimuri ta ia i loa ma le vale leo. Na oi na maua i le whae tua Turak, ma pu e leo i la tauia, a watea leo le lima i le tau na leila. Whamelo iei pea i le vai ngā leo le teminei ma o le awha talanoa, e manatu leo le ta avale lena ngā ia mai se whale i Q East i le asorua iwa o Kitopa, o lo whanga solo fo i su enga o lea mata upu i le teminei. Ma le tala muli wa manu ni usila i ta'alonga umai tolu na ta'aloa ima intia ta'alonga kirikiti, whaeloa whato awhaia ina lea whapeo intia i o lato waifanua. Whai mai se tasi o lātou tamata alo tau ta ua le kirikiti Sergeant Tentoka i le ABC o se fuala au ua whainga tā tele o na inu le whaia ina ua iai a e whai mai le kapiteni le awa ene langi Michael Vaughan o se mālo o pito siri le nei mālo. O le isi la asanga e so o ai le amalanga mai ei intia i Australia nei mua la ta alonga i lima i le whaanga tamalava le kirikiti a mata le solua lua o le masina le nei. Whai no le fia le auta poa i New Zealand i Australia i le unga o le whetawinga lea i le vau New Zealand ma initia. Whai mai le auta poa i initia i Australia e le o se whaia ina taria ngō fia le nei whaia ina meise ua whaia ina i ona lau ele.
O tala nā na Radio Samoa mai Australia mo lau whaafonga mai I le amatanga le nei mai aso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O e mawhauwhau po le ale isi la asanga fau e tatawana e a ngai I ai. Mawhauwhau e toi fo I le a o ngā pesu e sau ngā luenga a ele I lava lo tā pena. E mawhai ele OCA ona fesoa soani ia te oe e a matalau la asanga fau ma le mauti noa. O le mātou polokalame fau e au fia I le whāwa ia so suenga ma e o atu I le sefulu lua vaiaso o fesoa soani wha au popo. Mo nisi whaamtalanga le sitale le go.oca.nz/ignition Oceania Career Academy o Laulu Manai e a mata I nei. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina atoa Novema. Ma mawailoa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e whaasifuru tāna au saunia mo ana paanga. E lua sifuru whailonga mo Samoa, lua sifuru foi whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whaapitoa nao le lima tāna pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whaamomoli mai lau telefoni whebe ai. O loa wano foi le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili I lunga o le telefoni ma whaatino ai le lafaina o lau tupe ai ngā whaapitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai mo li maisi au nanga I Samoa o lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele pe walau mai le telefoni o Barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer e whaasawa I lo taimi a misa wa taunga fo I le pensini Pacific Easy o la paanga mo tupe whaamo moli Samoa. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fō maunga Max Ila. Senga uka amilo e au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le luafi tutasi tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu lua o mo le fale inisinia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nuu o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matani Se momoli atu ai Samoa, Matalasi Angi mai se matani
alofa i la Samoa matalasi. Talofa lava. Pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua i le atunu e mise fui o lau sila mai moa i le ndei awa uli o le asunga fua. Se fulu minute wa te aile tu lai wha. Pa moe o loo manuia oe a mata mai le tai awa na le la ina ua ngā e le la. Ia e ala usu lo fo i ma le atunu. Tiute ma Faiva alo filimba masari. Ia o le fo tātou taunu umai. I le whapoponga i le amatanga o le nei vai aso. O le tātou por kalame. Ua nganga i fo ai Faiva o Samoa. I le nei fo i aso mua. O le aso wha le da. O le masina le nei o November. Tala roa fo i le aso wha. O nei fo i tātou te papa i e wa. Toi pau le nei o le aso. Toi aso nei moa. A wale whainga pālota ale malo tele o America. Wishing you well. And hoping that you will use your fundamental right to select the leaders of your country. Ta ua la tau i le whaafonga mai. Na yo tātou uso matua whaafine o ainga o wōma e masani. O lo o lala mapapa au ile malo tele. So se stete lava o Amerika. Ia, te tonu sa manuia. Nau tō maaftanga i na ua. Fofola le fala, ia, mafusia fo i le fau o malo. Momoli lapa lapa. I le anga le leio le atua. I le tapua inga fo i le atunu. Mai le sunga le di awa o ea ta vaimeni le tai au. Ia malona au vaasa i o mai. Ia tia malana fo i whaafianga. O mai le tau wha. Ia fonga bua o le vaimaunga. Ia po o le fitalenga fo i ase. Manu Francis Ioane. Ia le fo kako mafuka. Tātou a leanga. Ia wa fo i le tātou por klabi le ngā Gagaifo. Faiva le i atou savea. Le orua i ali i se yuli so alo le nei. Ia whapena fo i le sunga. I le lauli Isaac Paunga. Ia le o mato lua e tautua ina oe i le nei afiafi. I le tū la lata i le manava o ngā ruenga. Ma lo le tau atai. Ma lo fo i le ono sai ma le lava papale i o tō Faiva maneia. Ia maso se ngā ruenga o lo whea ngai ma le mabando le atunu. Tālo sia. O lo o pui o lo tō saunga le mū. Ia whapena fo i o na tuli matai. Matai tuina lo saunga le mū. O ene e whatamala. O e tele i alu le fale. Wha mai koe maua oe. Whalele lau lima le masingi. Whalele na ua e whatamala. Ia o le tui atu le nā. Ma le tau longo. Ia whapena fo i le tua lalo. Aua e te whatamala ai i teimi nei. Tūla lata e mā navala ngā ruenga. Ia mā ngā i atu i mauta malawa. Ia au tau mafo lungo le ala tele le teimi le nei. Ia o le fautuanga lava le nā. Whai maalie le sao o lau tā vale. Tu ua vanua fo i isi tangata. Ia ai ia mau. Lo wafui ai li kao fiofi. E ua fo i o na osolo fe e i te istangata. Ia ale tu ia i lo lima tusi. Warango a mio ngaka. O istangata e tuli. I lungo le awala. Le tui malili mo list ngata la mele me he's just pointing a finger or whatever. Ya e fai akuli nga kavale istangata. Ya mafai mafusu. Fa te esel na me mo oi. Te tango fie lungo le ala tele. Natu lo saunga le mu, ma saunga le mu fo list ngata tau nu mal file mu, male maruia I lo mauta ma lo lawa. Ya vai fo I pako ma maile ma pusi me ngai fio I lungo le wala. Awake solia sole. They are all part of the public. Aile tu la fono le na. E wha ngai maili, e wha ngai pusi, e wha ngai pua, e wha ngai e moa ma le koa, ma le pako ma lang koroa. Ka unga loka o epe a whai e la vea. Se pako ma le awara. E au tau wanga le lei. I mea ola. La tau te kolosi fo I le awala la tau I. I le fia feola ma le fia o I le si tu. Ia le nā. Merui au tau afta vale lunga le ala tele. E whai maali e ol wha o mia so o mia fori e kaunaro le apa I lau vai pēsingi.
fai mali o kong ka fo le pensingi la ko ia o le tele ala lo o mia fo le kaulo vai la lo le apa ia o ke le fo nga le pensingi va venga liu wa usa ia nga ko al fula ia le ko ku pensingi a kango ku ngol kanga e pu a ko al kanga ia ku lo le vai ia tala fo tatu tali na mai lo sa patia nafi a mai le fai ungo le vai aso ia fa mo sa manuia me oma ia o ko sa o kele ia se lo wanga ia na sa fai fo i singa ruenga ta ua fo ia ma se siatu ilo uso sa fe ngai mo tongo fitinga ia mangasa ngase fo o le tino a le ua anga le leile tu o iai ia ma fa manuia ma to molo do malosi mo avasa iopu lo vai so alo le utele ia ma le fletua ia le sina. And looking forward to going back home. Ia, ole o to e tapena e sauni to tali watu I Samoa ina ua mamae a tong fitinga sa whenga iai. Ia lava le tua, sa aufa la le lei, le tua o sa paota, le tua o Samoa, le tua o Israelu. Ma le tua o e maa. Ana whaamrianga e le mawhai ona wawai ese ai I tātou. Whaaftai I le tele vave pea o lona alofa malona angalelei. Ai wha tele nge se mai tua. Ia lona to sa. Ia I le tua. Ia wha talofa I le tawhatonu o le. Pa ia mawalunga o le tātou tunu. Pa ia mamamalu wha le malo. Pa ia foi mamamalu wha le atunu. Wha le anganu. Ia ai matua. Ma ia mawalunga pea le vi inga o le tua. Ia te outou o le au whainga ruenga tutofi le tua. Feoi, ia matamasa o le ngā ruenga pa ia. Ia tele ni nganga. Ia sa mai le mai lau tau launga I le aso na nafi. I le upu fola I lunga o le pulela. Ia a o alo atu fo I le wha maluina o le sapati masauninga masani o le aso pa ia o le tātou oli. Ia, malo le soifo mruia, malo fo le langi mama. Patalo fo tinama, te ba matua o le tunu. Lo lava le on sai, malo fo le fa totoa, mo le fa pale pale. Ia, awa o outou lava. O sili anga ia o ainga. O tou fo I o fa tumutumunga o ainga. Moli atu la o tou fa mrianga. I whanau, ma whanau le ainga. Poto, I le ngate I ainga I nei, ainga I tafa e fia o le narorangi, o le tapo inga o tātou ainga mai Samoa. Mese whala na whainga malo. I le nei teimi ua relax uma tangata talu na mai ale whono. Ai, o tangata ave mato I ele o pulo. O tangata lau tele. Ioi. Ele na o tangata whainga ruenga. Ma tangata le pare bene ma le au. O tangata o le atunu. Mai ta mama tina matutua, se yo o mai I le whanau, le awalu mo tane, le awalu mo teine, ia wapena fo le pulenga mamalu ali I mawhai pule, e o lava I le malosi o le nuu se yo o mai I le whanau a onga. Tolo pulo, ia te utou, lautou ngā ruenga. Awa, o lautou ngā ruenga le sāwhai, lea na folau ai mane manuia ma le tau le leia, le fontanga a toa le sāwhai. Talo fai nai nuu I tua fo lele na matua tapena lelei. Ioi, ma fai fo I ma wha kukua la koufua. Ia aile I o tele I tua tangata. Wha talitali mai pe e alwaku se pona au e kua ele ma se singa alwaku. E a kua poloka ma mai I kaulang. Ma I le wafu mkauku. Ia ona toi fo I la ia lea. Ia la tu falta malo. Ia malungo le manuao sa no fo ele to tele onisi. Ia na manai ai lava le matalanoanga ma le fionga lele I sa tini sinia. Tu manuao siki a shu. Ia te umtavu. I le matango fio mea uma ma le tāpenanga a Samoa. Ia fatase ma le latu au malanga lea na o nisi o le imta maitai leo. O halo matama whanau o Samoa whaato ato e fo I lea I Samoa. E ngā lulu e ai. Ma whailo lātou sau. Tongi le maa velo le aso. Ina ua la ei I tō ninga o li I leo ma li malu o le malo New Zealand nei.
e se le tāua. No, tasi wala no tilo i le whionga le li sa tini sinia ia tumunu vau. I lona mimita. I lona mimita ma lona fia. Wa alwe faiso na sao I Samoa. Yo. Olana moe mitinga ana yona matua alu New Zealand. Uminga e ngofo ngei ke whare pui ai. Alu New Zealand. Onga masu o ai sau lumanai. O le ase manuia. O ani Faiva e tautua i ai mani anga waa mani to mai. Ia fo I mai Samoa I se tai au. E sau e whai ia sau sau I lo tātou tunu. O mitanga nao matua. Wape nā fo I inu umawhio anga maso o tanga I le ngafa. Tātou I tū malo, mai bui, o lea, kamaki ki whia, sa leo polo, I whia, whare vai maunga, I whia, I vai lele. O mi mika koe amaru po oi, ia, ai whapena fwiri I lau whiongare. Mi mita fo I o mātou anganga, o tātou ainga, lai whalongolongo mai, ma tilo ane, ia te oe, ma lau tā ai, lau tā ai kōru, ia ma lau whaelonga māwalunga, ole sa tini si nia. Of New Zealand Police. Ia, lele wa tūlalata in mai anga luenga ma onga foi ale whanau ia matapena atuai I moa lato suenga. Le leisi tolu vai aso more. So study period right now while you're away from the campus and from your school, it's time to get ready. Get ready, do your study, swatting. Ya, ma omi fole le telefongi ma ele ma faianga ku esea Atalo fa lunga tato apio folinga. Alora se fo badria ya te to na ya paanga o so batu fa fine paanga to tino le nga I fo Faiva ma le Radio Samoa, lunga le Facebook, lunga le YouTube channel. Please share our program. If you love us, share our program because others want to laugh. Ya pelenise o so valele a maka ile aka lena tau la papa muritalo New Zealand opa awilua whaftai tele uso mo le tātou fono ile nei tai au ile mauto Samoa umau a apa ina ile matautia. Toa tele le mamalo le atinu sa ulu whao ile mauto Samoa ile tai au nei malato tali whaaloalo mai ile whaatala ulatu malo amelia whaamoana mai le loi Wellington le fai lau tusi le ala tātou au ala au tusi at fatalo fatu ya te oe le tua fine Amelia Famoana ia mosio ainga share la ele tātou por kalame press the like button and also leave us a comment. We love reading your comments. Ya vapenala ia le mamalo le tunu le sa fio mai le tātou fontanga le tau nei ile tu la sfulma le tasi le maut fono male maut o Samoa aisea fia maua la to fam la to fautanga fe tu nai ile mata upo le tato sit sedi New Zealand le o pasia lon faitanga lon lua e ma ese temi no anga ile ia ile mata upo le ma fasili na fatu le tau nei le ana yoe uma ia na ioe uma iai ia le mamalu o Samoa na fio mai. Le la o ta pena ile tātou pepa, ta wala atu e le fono o le Pasifika, ma te tai o le Pasifika, Pacific Leaders Forum, ia po o le pila fa, iai i le ftilenga, ia te le ai Edwin Puni, ia fa pena fo i le te fono le tu pao Samoa, le fionga le alo li I fpulea I semi fpulea ia ma le fionga I le te fono o le fono mamalu fautua Samoa le fionga I le totoli tofilau Ted Stanley ia ma le ataua savea le urua ia li o le failau tusi ma le fonga le fono o risila na mataupu fa mai le tala le faife au ana nei le sunga I le failau tusi o le maftanga foi fe au Samoa so fatasi e kalesia I au kilani nei. Tātou ai ia lea manu ua ulu. Sia manu e tasi wai lo lima. Ioe.
A le la tātou to turia marisi mangu vai whāle, e sao aku o kako sesela. E lango ina ai, le whinaunga na vatu le vaso te nei ale i ataua. Sa vea i le tātou tāno awa a me se wholehanga i fo Faiva i le mata upu ale nek. La le whinaunga. Tātou wō ia ma le māri lie, ma le puno wai. Tātou talia ina, le pāsia ina whalua lea, ua nao tangata na soi fua i le taimi lea. O la whewsalau luas fuma le whāsio, o la whewsalau whās fuma le walu. Aua tātou te toe minoi, ia ma toe whaopopo fo i ai masuli. Suli o le tupulanga mua ia. Na pa u mai i suru ngā titi pe fufo mai suru ngā titi o tangata nei. Aisia, langa wale lava le taimi. We're running out of time and perhaps we are crying too much for so little. And remember this, New Zealand is only representing and taking care of the best interest of its own country and its own people. Tātou te whiu lai tō ta wānau, atu ma ta wā mō se si mea, whai mō tangata nei. Nai o tātou mātua, tātou on sa. Because we're running out of time. Wa vavana mātutua ma mamai nai o tātou mātua. Ia, ai le loa le whinangalo le tua, o le hale teimi e toi mauai e la tau le nei whamrianga. Tā ua la le nā. O le marili enga le na whaia nei le taiao. A wai nei toi whalawelawe. Whawhaingo fia ai. A wā tātou ioi le melea. E whaingo fia foi o na tali mai le pāre mene New Zealand ini teu te unga. Ave ese ele se fulu tausanga. Se fulu tausanga lea. E a foi nofo ai i New Zealand ma ulo sit sen New Zealand se ia mai lea vaenga o le teu te unga. Ona fato a mole o lau pensiona, ia po lau superannuation. But what I'm saying, e mawhai e o na whaise amendment, ina ia tafi e sea a toa lava le nasa fulutau sanga. A na le whai o lau sitseni, o ko meki, ma le ave e sea o le nasa fulutau sanga i te nofo ai, se ia mai al fulutau sanga fato a whaila ia leo o lau sitseni. O i se fato a whaile o lau pensiona. Avesi. Bang, 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 o mai lalo le whaamalu o le internal affairs, e le toi o le immigration and normal processes e whaie. La lava iai a wala im whaio na tātou apalai, i lalo le family category, i lalo fo i o le vaenga lo le Protocol Act 1977, ia wawai le tele o a wala e whaasino mai le tua. Adding descendants to this whole scenario is another fight and another argument for another day. Yeah. Mo mai, ia le nala, ia. Ai, a tātou wō, ia tātou tala i tā longa, ia, a wafo i o le tātou polkalambe le nā i aso ngā fua te tasi uma o vai aso e tātou te o i tala o tā longa e pei o na whatino le whai unga le vai aso na se i mawai atu nei. Ai, mumu atu i tala o tālonga. Tālonga kirikiti whawao malo. Ia, le anu tau whaafonga ia, na matua i wha a mo ai le au kirikiti a New Zealand. Ia, male maliu o le au kirikiti fo le intia. Tolu tālonga so. A clean sweep. I ele malau whanua o intia, mai le mawhai o na wholongo fie. Mantua fo i intia lava e top ai le lalurangi. O le lātou tālonga lea. O na e tā alo mai ata maiti whato a whananau mai. Nana whananau mai lava o ta maiti, tu ulo i ai mal pake kirikiki. Ku urisi pepe le meo le polo, fo le polo kirikiki. E alu urisi pepe alu e whakuku mai olo. Ia e whakuku lunga le awara. Whewa, ia kami solo ai ngā, ia ka maiki malako kirikiki e whai e runga wala.
Ia me fa nga ringa kile ka maki la ve ka vale I intia. Ono ambio ia ka maki. Ia ma fa e malosi atu ia le kiki. Ma le fa por kiki o le kiki. Ina ilo seisi lava ta longa. Ile atu Asia ye intia Pakistan. Ma Iran. E o ai kau. Feo ai masapelu mafanga. Ai o lo le ta longa kikiti. Ia le na. O le pate, ma olo, ma le polo, ia ai kūro ma olo I lungo le awala. Ia le na, talawa le fia le na. Ia mana tō fai tasiri nei aua New Zealand. Sa iai fo I alo ma ta ma whanau a Samoa sa ta alo ai. Ia ma lawi lo ai foi. Ia ma tausi ai fo I o lātou ainga le talong kirikiti. Nā la ua o sauni e toe taliu mai ia le tātou au kirikiti whaavau malo le nā le Black Caps o manu malo I lātou talonga whaavau malo e tolu test ia ma le au intia le aise whaia ina manu malo uma talonga whaavau malo na e tolu I lau whanua ma ele o intia lono winga e lo se aso e whale lau wasi ai se sa iri foi pe mo se matonga ia mo uso ia laudi ia makeo ia ave se masi e kele amali u e fai ngai vai asu ia la silea va nga ta u tele o le lakapiliki ia o le fua o mar tutu I fao o le pusa maliu o le au lakapiliki al kiwi te le lo foi po a feta no le lato maliu na matua fa mo ale le tonga ia ma le drop kick I le va nga buli o le a mai o le talonga manu malo ai le au liki a tonga I le kiwi I Mount Smart Stadium I le fai unga le vai aso luas fulma le fa le kiwi New Zealand kiwi ia matonga e luas se fulu ma le lima o le matua mata utia le pulu afi o le tatou aua a tonga le na malanga mai ma whaato I lalo o le kiwi o ta'alonga umai e lua Samoa le toa Samoa le na whetau I Engelang I le vaso na sei ma vai atu nei whaatasi e ma le ta'alonga le na whaatino le whai unga le vai aso I la lava tala o le au liki leo le toa Samoa o le au ai ngapai au tasi le mea leo o vavai atu nei ai o tau wha le tono mai as the discipline area of the game. O tātou tama. Masalo o le se sela wa lai o na vave o na le maua le o na sai. Ia le na, o le whaongaina o le polo. Tele I le whaatamala, tele mea se e le te tau o na tupu. O pu e foi, pu e le anga. Ia, o peila o le frustration na ia I lato. Mantua vai. The possession of the ball. O le malusi anga e tau fiofi e le polo ma ta alo I le polo le ale mea le na iai. E le mawhai o na malo se au lautala le fai atu. Warango reo fai laka pi liki koe laka pi yungi. E le malo se au e na o lou po e tangata. Nga rau ka po e kangaka. Ale ka alo I alisi au le polo. Ale polo le ka alo e oko. That's why being able to have possession of the ball all the time and playing with the ball. You can't win a game from tackling right from the first to go right to the end. Lala le na e taua fo le toe tilo ma le vava ai o tātou foi a ongo le lakapiliki I ta alonga ia sa whaatino nei. Tolus fulu ma le wha I le se fulu ma le ono Samoa. Engelani, tolus fulu ma le wha Samoa, le toa Samoa, se fulu ma le ono. Le ala ua lua tātou tālonga wha, tātou whai ina o mai tālonga na e lua ma Engelani. Ona o mai lea o le tātou ripoti isi tala o tālonga. O le au a le tamai tai malolosi au le lei o le mkwai fit lava o tātou au lakapiliki e tamai tai le fetu Samoa ia ai
na marosi mai fo le tau mawhainga la tau ia le aua fiti i ta mai tai. Mai o pula kali e pole ngore au. Ari lau o pukali e le ngore. O Fiji puli kali. Ia puli kali. O puli kali kali. Ia le na. Man malo le fetu Samoa se fulu ma le fa ai i le se fulu ma le lua. Ia. O le lato malo le na. O le ua qualify e lo le tātou au te mai tai. Mo le tālonga ma le tāpilusanga o le ipu o le lalolangi. Lo a fe lua se fulu ma le lima o le a whaia le na i pale i falani. Isi tātou tala i tālonga tā ua tele. Awa o le vai aso na se ima vai atu nei. Lea na mai ai le whonutanga umalava malo le taupulenga a pele tānia i Samoa le jaukam. Ai na tūlanga ese ai le whonutanga muli e whai ui ai. O le whonutanga lea o minsta o Ta'alonga. Ministers of Sports and Recreation. Whatasi ai other officials. Ioi. O lato CEO, ACEO. Ma ole autu o le polkalame lea sa talanoina ma le mataupu. Ina ia tau fia ai. Ia au ta a alo atu nuu ato o le Pasifika ma le 5 ma le 6 o atu nuu o le taupulenga a Peletania. Ona toi whao ngā ina me nei o whala au whaasaina. Tau fia i foi ma le whao ngā ina o meo pauta. Pauta fo ia le tau nei o drug enhancement, sports enhancement drugs. Tama fo le whaatupu marosi. E se mai e lau marosi whaale natura. Marosi anga whaale natura. Lou lava marosi e maua mai i le meo le tamoe, si ua mea, ia pe fo in wha marosi tino, ko leni mea uma whapena. Langa e sa o le mele wa iai. O tō sisila i le International Olympic Committee, tua i tā ngofi lava e tāo file mea lea. E le ngatala i Ta'alonga, whapena fo i tu unga titi e wila. So o se Ta'alonga, lea wa whai meo drug testing, to make sure nobody is using any enhancement drugs, to better their performance from the natural capacity to be able to compete naturally. Le natura me uma, natura le malosi, whaale tino, whaale natura, e maua mai i whala au. Maua mai whala au ia, na pēla ere ke ua wawenga oso maso. Ai oso lau maso i ma mera i, ai a tu i oe kangaka. Ele ku ia ro maso e ku i le ngu. E wafo ele o swingi maswinga. Wo veri kariera o fa masole. Ala le rida sa veva tala tatu te talie. Ya waka va aivo i sikankanga o kalkeke le o maso. Fa pe wo e fiki le ku i vo le tumanga ai mankua le ya oi. Kere makapongi al ku ingo se maso. Ala e mkwa ke lo le ya vo le me e la vea ile tangata. Ele toe peisi paka, ele toe mawhai ona tū ilunga. Ele ko mawhai ngā pe kuwha lunga pe ka wa ale vai. Yeah, all sports ministers and officials. That meeting in Samoa was a success, so now we have mechanisms to monitor all our athletes to make sure that they perform to their best ability and capacity as a natural being. Natural ability. Ko ke ingua ngā mea. Mea wa makainga leanga, ko wa mio ma leanga, ko ulu ma le leing ko me whai. O loko ka ngofi. Yeah, and it's not fair. It's unfair as a competitor that is not using any other drugs. Rai, ia mana mea lana le o whai nui ma toi whaawasenga.
Au ala koe o mai fua o kou kamaro loa ma tampoisi I ka longa a kengi. I o le mea tau na whai lauri, kaunga siaki le mea fo le. E ta tau na siaki mea ka alo lauri iha. O ngai lore po se kenge moi, alu oi ka longa kengi. Whai e sia kua sa oa oi o le kama, ia alu oi ka longa kama. Ai le o le sau oi ma le mea lea. e zau e fialu I ke a foi. E ke ka alo I ka longa kengi. I le fetaui. O kou o kama e marolosi kou ku I kasi kou ku inga. E peo le fusuanga na le na whai nei siamani ma le falani. O fusu mai le tama. I o le whawhawhingi, I le sui o le malosi anga o le whawhawhingi o le malosi o le kaurere. Le a masangi inga, wa a ku I o le whawhawhingi, ere ku ia whapea. Kere alu, ere ku ia whapea. E ku I o le whawhawhingi, e ku I whakama. Are kai no makai pa mai lo isu. Ya, se vai. Ua tātou tā ngofi ma whapuru kiki ta alonga. Ua le mā nei ai, ua le mā lie le wāwa ai. Ma le lei le tāpua I ngā atangata mātunu o le lalolang. Ai o te ofo ia te utou ia e whai le whilinga. Le amatanga lava. This is where the biggest mistake starts from the selection process. Aga ko ki kilo kua. Ero se mea ola. Te ofo ia o tau. O tau lei lole se sengo mea ia. A lela a fili mai lava. O oela le te ia le komiti le na filia mai I le kama le leo sau ka alo awa kengi. O oela kang whasala. Whasala ma kick off from these board of directors and board of selectors, because you made the mistake. You started all this. Get out. Ma luase male komiti male whaamata. Ko e ko kongi la ia le pasese e ala ko le kama le alu le awa kenki. E ka alo net pole le awa kenki. E la tuai le tama I e alu e fusu, I le au fusu a teine. Alu mai mautupe, alu le taimi. And for argument's sake later, when a scenario like this is surfaced, atangia lo se me whapeu to wawa I le telo le ngā sā ma me furu sora whangua ka e karu mai kou whai unga e whai. E loe le skama, awale alu le awa kengi. Awale alu le au netball, awale alu au soka, au basketball, au volley, au umana. Tautua nā ma o tau, ai mese le whaafonga mai le minsta o ta longa. Laumati a manu ia whapena fo I le tōwhai a luatua semi, le CEO le nao ta longa la o iei nei, Sports and Recreation in Samoa. Secondly, SASNOC, Samoa's Olympic Committee, te ngai masila to toa ia I mea nei. Tau whiwhi hai le telo isi mau whawhi tauli, tātou te le mana o mia ma tau walea tuaile ngō Samoa, awa e alu viral umai lunga, o le upenga ta whailangi, ma tala o ta longa ale lalurangi, I atu nuu e fia. Ko wawai le whawhawhingi nganga fusu mai le au o Samoa. Le oki o langapanga. Oki ngai kenge I kui. La whawhawhia, o na tali mai, e tino mā ale o naita mai tali. Ia pomu mā sa sau al kamalo, al kama le waku lea, I le au fusu lea. Okay. Ia le na. Tala nao ta longa wa tū whātasia. Ina I am whaifo I ona maualo tau sila fia iai
i mea o loo tutupu ia whapena fo'i ma tālonga sa whatino i le weekend. Ai tā walunga i le tātou ripoti mai whawhitaitele lava lo keni o le whailau tusi le na o le Auckland Samoan Rugby. Mantua o umano o watua le whai unga mai le fionga i le Palestine ma le teitei whono o le Unilakapi Auckland Samoan Rugby Union. Le fionga le alori i afpulea i koki a vei, stasi fo o tamali i longa foi o landa tautua i le tātou au o le manu Samoa i le tele o tausanga ua tuanai. Lea la, wa uma le whai unga le na, tolu tausanga, ua whatea ma whaasala ai le au o lauli i e le toi mawhai o na toi taa alo i le tāmilusanga au ki lani i Samoa. Ua whatea mo le o langa atoa ia le tama lea sana ia tuina le laufali mai le au o lauli. Ua whaasa foi ona toi o ni tama o le au o lauli i e whaatumupu pe so e awanoa mai isi au uma anisi nuu mawhio anga ia manisi whaalapo patonga o le tauwanga lea. Wanga leua uma. Leo tātou se e mai. Dea lana whai le tālonga o le suenga simpini ma taua lunga lo i ai le tāmirisanga le nei au ki lani Samoa. Se i au lia le tausanga fau. O le si vaenga o le whaasaranga le na. O le ale toi mawhai ona toi a amni mai ni lau whali o le asosia lau whali au ki lani mai lalo le whaamalu le lea Auckland Rugby. E toi o mai e whaatautaia i a tālonga e tau se sira la le te le. E ei fo i maisi tangata o leua ban mai ei le lakapi. Tangata mai moa whaatupu whaalavilafi. Nioe. Lala na e tāua e tele lo tau whaafonga mai. O lea lava e tau longo tu pēr ma tau mawhai ina ia fo ia. Whaafi tāuri tutonu o tālonga ma whaalapu patonga o lo o tā aloai ia tama whanau ale atunu. Iungo la nei o le tālonga o le plate final. Plate final e mawhulufola. Tama o le mau mai vaimoso sa tā alo ma le aua iwa mai salafai. Mai ale tālonga ua se e loa i ale ipu mawhulufola ma le sempino le ipu mawhulufola o le tausanga le nei luafe lua sifuru ma le wha e le au ale tama o le mau mai le tātou nuu o vaimoso o tolu sifuru ma le ono whaia ina ai iwa tolu sifuru ma le lua o le matuasi povi kauwhi ai ale mele povi whai seu le tālonga lea tau whao lava ai tātou se e tu lola ia le i le final ia ma o le mia le ipu ma le talita o le neita amirisanga lua afe lua sifu ma le wha na tā alo ai ia le aua sale i moa ma le pine ula mai le afio anga o salani o le iunga o le tālonga lua sifu ma le tasi sale i moa se furu ma le lua le pine ula mai salani ua tula i mai ele siampini o lea fo i tāmilusanga i le nei tausanga lua o lua wha e ui lava i nā whea ele telefo i o whaafita auli sa tula i mai i me misa ai au i a whapena fo i le tāo fia le tu mau a o tau mawhai e whetu tu na i muni au i se whai unga e whatino le lau a mai le whaasalanga tolu tausanga lea le toi mawhai ona tā aloi le awa lau li ima le stala so lātu wāwnoa mo le tausanga lua lima, lua ono, lua fitu, whātu a mwhai ona toi mai i le lua awhi lua sifuru ma le vanu. Ia, ma whaasaina lo na toi la kapi mo le o langa atoa ia le tama lea na nana whaia le mea lea. Nona winga la ua sele mutu wha pu ua i wha pēha wha tope tope ai ia leo langa ta alo o lea foi atali ia on o le mai alama. Ia ma le manga ngafa le lei i le talong ai mai se le na o le fa ngoi no le talonga le o le talonga pua o
o me o suanga pua i le la fo i le palapala. Ai fai e tamali i o le atunu. Yeah. It's a pig's game played by gentlemen. Ai le lola fa winga le upulena. Ina lola ile ai le lota alo o pua. O kalonga pua ai fai kamari i le atunu. Ia le na, awala ka alo i whapenga, mai ke wea mi o pua ai. Ia ngai pe ia la, ia leo, o se pua, watu le whaafunga mai le atu. No, ia le lei. Ia, o no, o mai lea, o tala I ta longa le tusi le nei. Pacific Rugby, a very special souvenir book commemorating 100 years of test match rugby of Manu Samoa, in Samoa and outside of Samoa from 1924 until 2024. So it's a tusi suta lai tusi, you know. Oka le tele o tala nei o lo iai tonu. Ya, ta pena fo I ona ona iai ia le tele o ata o I latou sa lawi lo le talonga. Tui fasina. Brian Williams, Polo Inga, James Cook, le fionga alilu maiava, Taufusi Salesa, McDonald, Alan McDonald, o le au, bo liva tau sanga le au mua sa mo sa iai le lava I tau. Le fionga e le papali tele Peter Fats, wo fai langi le folanga, Felice Vito, oka le to tele Peter Schuster, ya, se yo o mai I le to telefo o I latou o le autustusi e pe ona auto whaafonga mai o mātala noa toi foi. Ia, ma le fionga I le na tu whaatasi o le tusi le nei o stasi foi o tustala lawi loa le sunga ia fata maulolo Wellington Malifa. Oka le mānei I o tala o lo iai tonu o le tusi le nei. Ia, mata mana nei o le tātou airport, the regional airports, na o whanongo longo tue I ana pō, I le porokalame le au pua a fo, le mai ngā Sydney, Australia. Ia, o whai tio ai le alama li mongi fo I lea. Le tua ia nei, I mea ia le no te il tama fo le I tua ingalna. Le lamun ia I fo le ngole nari, ioi. Ua, tele le tau whaleanga. Ia malato wawa I yata mana I ole malewa le fau le na tala nei. Ia e whai le nā tangata ma le tō ino tulepa. Ma I mau tupe ale malo. Ioi. Ma I mau malewa lele. Le ise au ngā. Ia le iwa whea. Le ngau o nge I wha alu luas fulmilionga I malewa lele. I oi. I ti a vea. Wane. Ia la le kōfua I maile ma pua amba moa ma mea whapena. Au te matua I o wofo I nei tangata. I le manga whangafo la o pepese whe mai. Ma I mau tupe ale malo. O tau I stangata, sili ana wha mau tupe ale malo. I lo tau vai tau, o wafo I elese se o tau fi whaalongo sis. Whai a au tau mea, pule tutu o I lava o tau. I si le mātanga. Ia, le na. Wale whaafitai I le malo. I ngā ruenga le lei ua whai. Ma whaatino. Ai le ma whaia. O le na fui na ia le tala anga o ta longa le vau tuila ia ma Samoa tuila ma manua lato au tu fatas ia o le ta longa le fifs la luas fu ma fa e tolu tasi lua tolu tolu ta longa oi fa ta longa faitaulia Samoa sa fia I fafo mai o Samoa la talonga matutuila, lua talonga Dunedin, wherever I. In 1924, Dunedin came to Samoa to play Samoa. Ia malamalanga to o le au fiti. Ia whapena fōi na whai ila le talonga mo mua I fiti. O le talonga lona lua. Eiva Samoa I le tolu. Walo ia atoa le lipoti ta ua tele le.
i le silsila ma le maitau o le atunu. O le au o Samoa, i le afe iwa se lau fast food ma le tolu. Kai. Ia a le teimi le na o a mataloa le tau wā, na au mai e le kamalo palangi. Morris Headstrom, le karika makesi, le karika a Morris. Ia, le na, tili o nai o tātou. Pete manatua tangata nei, i le aulea le titilo mai nei iai. Ai wa fai I langi le fōlaunga I lato uma. Alo I eile tangata sofa atu Bo, Hans Thompson, Shafalson, Viliambu, o Ese, o Tulou, a Pelu, o Valau, Whaamaile, o So'o, ia o le tangata o Meredith, Fiso, Filetti, Vaumu, Richard Cook Collection. Vai le au le fifse lau fast fumo le tolu lea. And what happened to them? I tono tusi neolo iai isi tangata lawi loa tele. Sa tustala ma whaasalawina la kapi pe ona iai ia Paul Niza, whapena fo ia Guildford, whapena fo ma le tangata whaasalalau lawi loa o ta'alonga o Keith Quinn. Yeah, o le toina o Alec MacDonald malana tau tua foi. Ia Samoa malona sao malona ainga. I le tele o tau sanga ua mawai. Whatasi manisi o pisinisi ma company sa lato lango ina le manu Samoa ma le lakapi e Samoa mai lava le amatanga. Se lau tau sanga o tona I atu e o mai I le taimile nei o lo o faa wau pea. O na lato lango ina le au o le tātou o tunu. O lua tasi lua iwa wha fituiva lua fitu. O lua tasi lua iwa wha fituiva lua fitu le numera na le atau savea. E te sau iai, ia, e watu wei sau tusi. Sfulta la le tau o le tātou tusi. Le tātou o le malolonga, ma tātou tala I vai whanua fo I mai. Wha au wau le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Malo le ngā lulue, malo le tau a tai I le nei aso. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Talfalava o tala mai atunu umamao ma le Pasifika I le nei asongafua. E momo atu mai Uganda, o se wila na emo wa mariri wai tangata e to o se fulufaa na awai se fono tatalo na whaia I se refugee camp po se tōngala wa pinga tangata sulufa I Uganda I le whai ungo le vaiaso. Wha maria mai e leo le atunu u le nei li poti. Pai mai o le tui mātua Uganda na tupo I le wha le tonu ma manunu ai tangata e tolu sfulufaa ma le se fulufaa lea wa maririu. Sa whaila lātou whona tatalo ai whaalongo ina ti munga ma le papa anu whaititili a se no whanga I lata le tua oi ma Sudani saute ma pea ma le valu spulu wafe tangata au mawai. O le tō telo I lātou e whai malanga atu I te tonu o le anu. Wa tā ua ta tele le wha e mo wila I le whai tūleo a Afrika ma iei fo inisi wa mariri wai mua e pe o le lua afe lua sa fulu na mariri wai tamaiti e to se fulu tamaiti a onga ina ua taia fo I e wila. Mai Nigeria, e tūlanga esa le lipoti ua lipotia mai lea tunu e whaapea luasfuluiva tamaiti e ono whea ngai ma le whaasalanga oti o na ola lātou a wai se solo te te e sa whaia e whaasanga I lea tunu ma le tau o le soifuanga. O le toa whao I lātou I esa matapongia I le whaamsinonga o na ole le la vava ma e le I whaia ni a lātou tali I mōrianga. E fitu sa fulu valu lau whai o le au te te ua whaia ne iei mōrianga ai whamai wa saudia le tū la whono e au fiai le whaalata o le treason, whaaleanga ina o mea tō tino, whaasoi sāi le lautele, au I lātou o mōria e mai le svul whaasu fitu tau sanga le mātutua. O le fia o tangata I le tau o le soifuanga na afuai a te a matamai lama le masino o kuso lena ta whanai ma maririu tangata e tō o luas fulu ma le whaitau se lau na pu e leo. O le whaasalanga oti na amata le vaitau o le awhepse lau fitu fulu I Nigeria, ai le iei lama nisi wa mariri waitaru mai le lua pesa fulu ono,
Pei tai la o leo whaata mai i la tau to o lua spulu i vaia o tamaiti e uina a fia i le tu la fono. Ta ufo inisi ripoti au whea ngai ele to o tele malu i tau i le taunga tau le soifuanga ua whaai loa le au whaitu la fono lava ma whai pulo le atunu e u pito sele i whamnianga tau tupe e meise i totongi o la tau ngā luenga e meise fo ima le totongi le to o lua le prestene wha mai e iei ta avale SUV se wha o ngā maisi mea taunga tā e whaia ai totongi umai tupe le au totongi la fonga. I le mata upu tamaite pe o na tā ua u whai loa stasi o loia o lalo tu la fono o ia taua tamaiti e le whaatanga ina i se tamaititi e ave i se whaamasinonga o sori ngā tu la fono ma whaasala i se whaasala ngaoti. Mai le atunu o Spain e taunu atu le tupo o le atunu King Felipe VI i Valencia i le nofuanga na awhia tele i lolonga le vastaluai a e tau ai ane e se kulupo tangata mai lea whaitu ma tau wala awane i eini whaamatalanga le manuia. O le putia le BBC na tau wala awane tangata le tupu o le fasio te tangata ma fasiringi ai pe ai seana le vave atuai i le teimi o whea ngai i lea whaitu ma mawhitianga. E le ori putia sa tari le taitai o le atunu ia mionga a e sidia ma le lua se lau la maari riu ma ilo longa ia le vai astaruai i manga ala o Valencia ma le toa tele o lo tau sa i dia pea. Na malanga whaatasiatu le tupu malana masiofo pe i tai wari putia na tau ai whaatasia nei la ua i pala pala whaatasia i male pale mia maisi tai na malanga whaatasiatu. E wira i etu langa ai na vai e nisi ata le tupu malana masiofo o whaafeilo i atu i nisi sai manga ala a o lei toe malanga SMI ma Valencia. Mai le Pasifika, a o tura lata mai le palota mo le presidente o Amerika o lo whaafesini nisi pe o le ase a fianga o le aiai le iunga o le palota i teritori o Amerika i le Pasifika. O atunu e pe o Northern Marianas, Guam ma Amerika Samoa, fa pe maisi wha i tua le Pasifika o lo lato mata i tūmal tutoa le iunga o le palota. Pe o nisi le pia o isi ia teritori o Amerika, ma wo whaero ai se fina ngalo stasio whaia onga le University of Massey, o Anna Bowles, i le mata upule ma afianga i stete o Amerika i le Pasifika. A mai aia o atunu e peo New Zealand ma Australia, o whaatu langa whaatasi ma Amerika, ma e ui fo i o saina le paanga o pito tele e tau whaatu wa inga New Zealand, pe i tai o New Zealand lo i le campa Amerika. O le fina ngalo ta tele o nisi o tai o le Pasifika o fasiringia le mata upule nei, ma afianga o atunu e peo saina ma Amerika i le Pasifika, o whaelo ai, o le file muma le mautu o le tūlangi, o le tūlanga le ave e le wha mua. I le mata upu ia upenga o lo mili ai a Amerika masaina, le arms race, o whaeloa tai o le Pasifika, e le ima seisi e langolangoina le tūlanga. Tala muli mai New Zealand, stasialo Samoa tau ili Alpha Maiava, e au mau i New Zealand, o lo iei nei sana whainga malanga i atunu e fito le Pasifika, e ia malama i le tupuanga o musika ma mea whaidi a atunu, o nisi o mea whaidi o mo watu manisi, o lo whao ngai na pea le teminei. O la iei Maiava i Samoa, Fiti, Vanuatu, Tonga, le atuku ki maniwe, whapea le atu Solomona mo le whaatino ina o ana suenga, i le lava mata upu e au fiai, ma le fuafua o le lali, ma isi mea whaidi sa whao ngai tangata mai le amatanga. Wai mai Maiava i le whaatanoanga ma le Radio New Zealand, a sira tangata i le Pasifika i saute, o ata o niu e whalala solo ma le samilanu moana, ma le ea malu o mea ia e o soane i le mawhauwhau. Pei tai whai mai a Maiava, e iai maisi vaenga o watu motu nei o le Pasifika e pei o leo ma pā o le ata ma le pese ma whaafia fianga e tai toa lua ma mea whaili e iai sootanga ma le soifuanga i aso taitasi. O le documentary po le ata whaasolo a tawiri iri wa whaingoa Instruments of the Moana o le o whaamatale nei le unga o ana suenga i sea vaenga taua o le soifuanga o tangata. Tala nā Radio Samoa mai atunu e mamauma Pasifika foi mo le amatanga o le nei mai aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
E ono mea tele ai sui ai sau pa asolo. I whaapea ole te ine, e la lele i wha ole ole. E mata ata ai tumo i le tau wha asee. E toi whaatalo whātu i ale ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. I le nei fo i baenga ina ua te lai titi le tu lai lima matawa lunga toi fo i a tātou talafou i vai whanua i le ngangana Samoa. Ai, o le nganga whiwhia o asunga fua uma au te turi matai. Ia, i se teimi fo i e whio mai eila o malo whaaloalongia whaapitoa o le paanga tō tino. Ale ngā Gagaifo Faiva le sunga ia Matt Luatua o ia o se faufautua i le tūlanga o le wha mau popoina o autupe. Ia ma le wha ngā ina fo i o autupe, tupe maua ma tupe whaalu, ai maise lava o le fautuia ina oe i le soifuanga. Advice for life, ia ai maise mea nei o mata upu tau insure. Ia, ma le nganga whaalalo, ma le whiwhi tele, whaatalofa i lo uso. My dear brother Matt Luatua, welcome back to another episode of Ngā Gagaifo o Faiva on Radio Samoa. Malolo soi fuaman ria. Ia, rangi maa. Oi, talo whai, leila e se le ata leo titi leo tiai. Ma lia lo fina ngalo fuata. Tongi sia, P.O. Wilson, o le tātou whale tāwalele. Oh, mega cars, my mistake. I'm sorry, I apologize. Ia o mea e whailalo nei, ia o mega cars. Tā lofa tongi sia ma lolo soi fuaman ria. Ia lau whionga re pule. Ia, sa le leila ma sa nganga le a taua, ia mea whailalo nei, ili te lau pasengi. Ia, malo, tai. E me foi le o lea e a so e tau tala tu longa fa tonga sa e tu te me foi le e wa va me tau tala lo tangu sa o le wa tu vai tu ai o le ma fa mo tu ai va ma fa la tau ia ale na ma ti me na fa la lo fa talo fa tu la wa pionga le atawa tu lai mai le foi ia e wa fa anga sa mo programa fa ta kire be sa fa ma lo so fu ma via e lo so e tu longa swafa. Ia, whapena foi. Tā tau whai wha malolo wa foi le anga leo le tua. Le ngā te lo whionga le li pule o le tātou o mega cars mo le sunga i le li whai whi au. O lo o lua se e lua. Ia, ai maise foi i le utou pulenga ma le au whai ngā ruenga. Nā mai le sapati, ai maise foi le nā vai aso le whai unga o le ngā ruenga e tāwalunga i ai i a tiute ma whaiva. Ia, e matango fiel sa patele di la towe wa tau lava na fa malu. Ia la. Ai po in la fila fia po la sunga po la wa fionga le a tau. Ia lenga e na ba la mai tau la stona se ta fam talanga po se fa salong ka bisi lo mega kasia. Pa malu le la fionga le a tau ia e. Faina. E ba la mai la sunga ia o le ia se time vo tua i bisi to tasia. Po le la se le fia ia le sunga se uso ya to mai ko makati o matero te nga lue fantasi. Okay. Ya ona o nga lue ngo to fie o ia yo e sa o le uso ya pide matala ya do nga fa ponga Samoa ya o fa mo nga lue nga le tu o fa la nga lue nga na to ya ai fa tali ya foi la fuma mo le to ya ma fo ang ton nga le a tawa ma fo ang ma te nga lue mala
sunga fai nga ya to mai ko makati ya papai ele uso ole na vai ta manga lu fantasia ya termine ya yo le mela to lu taule fi tele to chela te ngalu to tasia de ya to ya to awe le malo la tinu e mai la so le luato sanga luato se fulu male iva o mal termine ya e fusu to tasia to sia le ya to ya o masangi kamiki le vai monga iri SME popole ia ya ai wa masani fo i le ngaluenga male o nanga tautua i le atunu faftai ya ai faftai fo wa fai le fai unga le sunga i le i fai fe au ya toa Michael McCarthy pastor toa Michael McCarthy ya ave umalona soifua malona taimi le ngaluenga ale tua ya mali ne yaso male am talio ngaluenga ma Faiva fo i le atunu. Yeah, I tell you, if I tell someone, I tell you know, I city my city there, I appreciate I for yeah, to Langana, my file mumato here by the child, if I'm not saying yellow, I'm not typing out to Tabale, I will terminate Nail Piafi. Masaki con Karate, yeah, that's typing on my two finger, Winger Tabale, having Nail Piafi. Yeah, to Langana, Leslie, I said Matongo Field for the Lila Yato, Matongo, that's what I told you, to allow me a castle, I told you, yeah. Well, I'll see the fear to fear half a master Malotatu to know. Yellow Papa, our name, Kilanima, New Zealand, Atoa. Ma dear lover, all the time, well, now, more voice or tongue, my lato. Yeah, I am a fo. Intonga toltato no masani na ona nga yatu mo to talano fo im so so ni le fata wino stavale. Yeah, ole tali le atoa o tailpe tole pole tasiba tolu o clients my le last 3-4 years. Yeah. Tangata ol tato nu fata yaila pa ia molunga sio tato nu yo pa ia molunga ya fo il fa ringo to tu ale o meka kasla to ya te to tele la support le to wala to yele fo le so sami le chiuso yo ya fa yaila te mari ia mata pa au fo le tato nu mo sunga pa ia fo sunga fa penga fa penga no pa ngai te muse ta watu le soft tato fa au ia mo luanga bench lua ta ole la itina va tau te to kele to no fa ngai no to la me ka sla ya ta o ta ta watu le el fa chili ma dia la ta ole na ola e fa longo mai I ta tal loanga fa pe a se yanga ila I oi ile tama fa nda ole tu no o pe mo me se so soni ya me se ta tu no ya ole ta ole na fa ta yo lo fa ngai na ya la fionga le lipule ya ma fo I tua so soni I o tātou tangata. Ia, la foatu yo au mawhanawhana, a was tali poti, ia, o na tāwalunga I fo I lea I le tātou atusi ma le telefoni I le uli nei. Ia, whataire I atu, lale te tere lau se tala I ataua. Tai. Te temi wa sola ua mai, o na whatu limu mai whola whala. I pai maurunga Samoa I o na tūlanga whalute, I whapera ia. O le whatalo whalawa lea to ngisia le nei aso. Tai. Pamalo se tumadia, pamalo whala modia se o tunu pele ina wa Samoa. Nā mana tua, su mai matala mai au I le luse lau ke meni strai ni mankau po papatoe toe. E mawal so soani, mawal wha mama venga. O le mana tua whai le ia tato wifeofi, e a whilima sa lau tosa se tāwale, rua whai tato piki apu. Mawala wifeofi nei, ai mawal tato tau ainga lima sa lau tāna e whai le wha tau ngai Samoa. O whio lolo nei ainga whamaliaina, whamalianga whai le lato ainga I Samoa. Mo lima sa lau tāna e whai lato wha tau ngai Samoa. Ya Samoa, ya mana tua tatu tau ainga Samoa, pa sa pefi wha tau se tāwale. Manuia o nei, manuia whai o tatu ainga Samoa, lo whamuri mai o tatu lau whanua. Ani tu la tu langa la to me to vale la to yes tele na wa ta vale fai la fipiringa o le me matongo ti ai Samoa ya le fu ka ta nu man la switch sa ko ni stock mai apang yo e fai la fipiringa va su mai man ala mai au se ta vale ben o lolo piki apu ta vale la iki ta vale ki se hai pikas o kan ta vale ki so se ta vale le atawa e mo to 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 falta vale para tua o le la ben numero tasi to falta vale ile fatau ngal ta vale le ko inga le o le for range mission for range I to tono ni sila for the last 3 years le top sales level ta falta vale o mi kas le mafuanga ona o le tau tu nga I tau ta vale lua o tau sanga ta vale e la ta te fota tau sanga ta vale
tolu la iki kilomita fa maleingo serving so male fele customizing for tabale ai le fa tabu tu sa bo su man kala mai au fa se ta tala ai se met fi mam mai wala mal ta le nai ole oiva lo pitu lima balu ta sigo oiva lo pitu lima balu ta sigo la te so se bai o lo tas pa kono lima patasi o lo tasi pa kono lima patasi mani tele fa so sa bo mani le tu le uso tu lo swapa ia tawa e fa to fa so to i molte nei fa tai tele lava fa soi fuia ba ia maduia ngā ruenga o tutoi ia le na ua bai atu le talandoanga foi mbale afionga le lipulo le tatou fale tavale o le Omega Cars i na le lua salau Cavendish Drive i Papa Totoi i Manukau ia le latu telefoni le na fai ona wala au i ai i le ofisa o iwa lua fitu lima valu tasi lua o iwa lua fitu lima valu tasi lua ia po le telefoni fo i ale afionga le lipule o lua tasi fa fitu ono lima fa tasi o lua tasi fa fitu ono lima fa tasi o le ua sifurma le 5 minute o te aile tu lai 5 i le tautua mo oe le si ufongo Samoa le radio Samoa sifuru 5 iwa tolu a mo i Aukilani o na o mai leo o la u talandoanga e meo lo tutupu i Samoa a o se talalata mai i le vaa lea le mana wanui lea o lo ta oto nei i le alititai i ngā taifale o sa tunu mafono ma le atu sa fata to be exact opposite ta fituala lea la o tau nuu nei le company fou lea mai New Zealand ia mai ei foi ona sotanga i Australia ma Amerika o le company whaapitoa lava le nei e masani ona rātou whaatinoina ia ngā ruenga whaapea e ave e sea mai eile swau o lea o lo i tutonu o tane o le afi o le vaa lea o le mana wanui ma o le la i eile talitununga ia o te tau o na whaatino a rātou ngā ruenga i le vai aso le nei e le o tu ua lava o fai lava ma maulu tangata maulu whaapitoa i ai diving experts have continued to monitor the ship or the vessel of the Royal Navy of Manawanui Royal Navy of New Zealand ta ua la le nā leo tau nuu le company fōlea whaapitoa lo lātou to mai manga waa ia e avea i whawhura suau ulea lea fo la ua tau nuu ma le waa tele fo lele o le base flat bed o le lakisi lakisi la lea e mawhai ona avatu ai fo i ma meo masini te tele fo i o silingi hydraulics e mawhai e una lātou si i ma lele ese mai le alititai ia po o whea la pito amu la e tāti ai i le mana wanui ma tuu i lunga o le la kisi lea o tō sisila i vaa te tele le nā pe ni flatbed trucks fo le ia a o flatbed carriers i lunga o le sami ia ma whai una whaati iti e ini vaa le se lua pes tolu i lunga o kamanga ona ave ese mai la ia lea atono le whainga sili nao na tau e saonga le muai ma o le ua ave mo ele whaatu tuanga ia ma whiutanga inga lo whaia nei le vā o le malo New Zealand whapena whui ma te tai o le tātou o tunu i le ngai o inga lea o le a whatino a fika i ai i le lua se lau 50 tane ia o le whaatustusa na pe e tusa ma le tasi le miliona a lita swa o lo o iai i le vaa lea a o le mela leo tula i mai nei e le whawhita uli leo tula i mai i ngā tai o le ngā tai whale lea o sa whata ma la inga sa tunu ma whono o lea o le mawhai e tangata fo i o le au leo i le pō o na tau fio fia tangata wa nga i tai e whai o lātou Faiva. Ia, o lela o su ina ma tau fia nei, wala ngā na ua toso le pā. Ua toso le pā i le nuu a toa lava ia tū ma tā whanga tā fitoala se o mai i loto whangā,
ia whaasolo mai e salamumu ma o mai I no suatia ma vaenga ese ia wale usta ia fo ia le tōtele o tau le lea manisi o tangata o I tai ioi wa whio soi le pā ioi mea maanga I tai mahalo pau anga I tai mi tapu e ata fo ie ma whaali mai ai e le soa o lea wale ki mai ioi ia ai ui o lea nanga lea ua maua le tātou wa wanoa ma le pā anga tō tino la le no tala noa tuai le sunga ia Matt Luatua o lea ua whaatasi mai I le tātou Polokalame I le nei aso. And ladies and gentlemen, you know, I always look forward on every Monday to catch up with my dear brother Matt Luatua, advice for life and financial advisor as well. Fatalo fatu balon soifua mandria Matt. Alo soifua mandria lo fionga. Good to be on the program again. A beautiful day today. I hope you had a wonderful weekend, my brother, and looking after that finished tattoo of the son. How is it going along? It was very good, very good. Yeah, he's doing well, recovering very well. He's down in Rotorua. Oh, right. He's doing good. Yeah, he's doing good. Thank you, brother. Malo whaftai le tua wa mai ia le ngā ruenga le tufunga ia nai maua le ola ma le malosi o le li tau le lea ia mana tua la Matt. You know, you wear one, I wear one, and now your two sons wear them with pride and dignity of our culture. Le la e mo uma I tangata. Ai le mawhai uma tangata na whaatino se vangna. O iei lo loto, ia malau commitment, malau tau tinonga. O le mea lea la a whai. Yes. Ia malofo e te ultima. Because all these boys were born here, Matt. They were born in New Zealand. Born and bred in New Zealand. So whangau is 5 lima whangau. They're all afa Samoa, obviously because of me. Yeah. And then quarter Welsh, Parangi, with my wife's dad, and quarter Larakonga because my wife's mum. Okay. They're a bit of a mix. Yeah, to adapt. To, the Samoan part of things with you, a very strong Samoan blood, to take up these cultural aspects and values that underpins our culture and who we are in the eyes of the world and others. And even it shines through to their other breed and other blood as Rarotonga and as in Palangi blood. Yes. Yeah, Malo to be able to do that in their lives. So now, how was your weekend? Good weekend. Thanks, Xavier. Had a good weekend. Spent it with the family. Unfortunately, this is like the 15th one this year. Yeah, my poor uncle. So we went to the house last night, and then again tomorrow. Then I think Thursday for the burial and everything. So life's short, hey. Thank you. Malui puenga ma fana tu fo. Ia e fa pena fo le nei ai tolu maliu le lava yas. Ia fo I malesi maliu le nei vayas. Ia le fa kalkali ku kanga. Okay. Yes. Ia ai le faingo fie. Ia on le finangalo lava le tua. Ai sa le lava. Pupu le soifuanga nei. Ale la tatala noa tonu lava la. Ile ta ua tele o lau foi au nanga ma le tautua ia Samoa ma tangata lau tele. E winga le mele nei wa tātou tele ilo le teime o mai le walau. Ai le o tā pena tātou. I mea nei o meo insurance. So, what do you do when your life insurance premium increases every year? Awa ele nufo I pea ile maulalo le premium o lau insurance. I le tau sanga ma le tau sanga. La le mea tau na fai. Ma FCD sabia. Yeah, low insurance. The premiums increase every year. One, because if I go as far we have a birthday every year. We're getting older. It's more risk to the insurance company and longer price. If I bill insurance company,
You know, he's older now, so there's more risk to them. So they lift up the price of premiums, insurance every year. They see mea ke ula le kausanga mumua, ula Kausanga muli. Yeah. So then they say, oh, they have to lift the premiums up to the word they use to mitigate the risk because it's too risky for them. So more risk in getting something bad or some disease and passing away early. So that's the other reason you have lungal price. The other reason is your job, from an officer to a factory or to a truck driver. So again, you have risk. Yeah. So you have price. That's another reason you have go. Living in a dangerous country is another reason. So, Olalme Faiva Lulunga premiums every year. Every year you see the renewal letter or Kualulunga price. Yeah. Think, okay, yeah, well, then my friend, affording insurances will too much every Yeah, the first thing to do is really make to your insurance company or ring me if I'm your advisor and failure review. I want to cancel the policy. Yeah. Ring, do a review, see o le premium ka kongi le kausanga mua o le premium ka kongi kausanga fo, and see the difference. It may be $30 more now or $50 more, and then your insurance advisor can review this with you. Just keep in mind first, I forgot to mention, disclaimer first, Xavier, all this information is a high level information only, generic information, not to be substituted for advice. If you want to get advice, then I can come and see you one-on-one and go through an advice process. So, that first question, very taua, sit down with your insurance advisor, failure review, to see if you can reduce the cover in some way. You might have paid some lafus off, so you might not need 300,000 life cover. You might only need life insurance cover. So you can reduce the cover, and by reducing the cover, you will pay less. And so that's one way of mitigating that increased premium, or one way of dealing with that increased premium. Look at reviewing it, reduce the cover where you can. But I will cancel the policy. Yeah. So because that's the other question that I was going to allude to. What's the danger in terms of canceling your policy? And discuss and revisit the mill. Yes, very taua. Not to cancel your policy because you need the policy, right? Especially if you have children, especially if you have more cases or you have lots of ekalafus, and whaalawalaves and that. So life insurance, we're talking about life insurance where if you pass away, the insurance company will pay out the amount to cover all your bills, your funeral, pay off any ekalafus, and leave money for your whangau, your ainga, your meiki. And so by cancelling it, obviously, you're going to put yourself in a very risky situation. And then if something happens to you, you know, your family will ring. There's no cover. I had a lady the other week, her husband cancelled his policy 3 years ago. She didn't know. He still had that policy. He didn't tell her. And then Kalofai, you know, he passed away in his sleep. And so when she went to claim with the insurance company, well, if my insurance company, your husband, he cancelled his policy 6 months ago. And so she was getting, so she was like trying to come to some sort of arrangement if she can pay those premiums back for 6 months and reinstate the policy to get the life insurance payout because they still had a mokesi. But unfortunately, insurance company very strict. Cancel all policy. That's it. And then you pass away. They're not stupid, You can't. They're very strict like that. And so, but he wasn't to know that was going to happen to him. And so he thought, you know, because every year, like the first question, the premium was going up every year. It was getting konga for him. And so he just cancelled it without ringing the advisor, without doing a review. And so again, a very important ta'aua thing is don't cancel it. If you think, insurance, then bring your insurance advisor and do a review, look at reducing where you can,
but don't cancel. Yeah, Some male. cover is Yes. better than no cover. Ali sabia. Yes, absolutely. Well, Well, le tau el whalongalonga mai o isto ngata la ye la to policy, insurance policy right now. And they're struggling, and they don't have the information of how to go about to le mele. Le la mana yele na. Ai whalongalonga mai, tu sa fai la mat pe o sau policy na fai assistant ngata ese. Em fai na wala awa tu ia te oe? Yeah, absolutely. Failo policy, yeah, exactly. With someone else. You can ring me if you want as well, especially if that broker or that company, you're no longer dealing with that person. Will come from the company or he's retired. Yeah, really may out and I can help you out with your existing life insurance policy. O le whailo le tā telefoni, o le whaafonga mai o le tātu watunu, Matt Luatua, financial advisor, and your insurance agency, o le o lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. O lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. O le ale, i le taimi a le whatu e manatua o le a apalai e whaisa o policy o insurance policy, ai se a e tā ua i tele lau tau tala sao ma tau sao atu ma whailo uma tūlanga e winga i a te oe po ri ngase po ani whainga tā i le teimi lava e whaatumu ele pepa e apalai e mo insurance for the first time. Yes, ma e facilities are very tā ua. I make sure I whamatala explain exactly the questions on the application, the amakara questions, because some of those questions, some of those medical terms, if I can explain, we don't have Samoan words to use for those words, like multiple sclerosis, motor neuron disease, mewhapenga, right? And so I break it down in terms of the winga of that ngase, like it affects your muscles, it affects your muscles, your system, your nerves, things like that. And I always make sure in the beginning, before I ask questions, I whamakalaku to the client, very taua, when you gali the questions, when you answer the questions, you may honestly, to the best of your knowledge, full disclosure. Because if you don't, a lot of us Samoans, we file a question for me, yes, me. But when the question is, are you taking tablets for sukkah? And they're taking for the diabetes for So I have to re-ask them, are you sure? Because if you don't answer honestly, it may not give me fail insurance. Because the insurance might go through, but it will give me a fail claim, 5 years, 10 years, and then sadly decline the claim because the insurance company will go straight to the format, check all the medical records, and I'll see, the client's on medication for sukkah, arthritis, this ngase, that ngase. High blood pressure, everything else. Everything else. I made it, no, to all the questions. And then that's when it's very sad, because then the claim will be declined. And then waste of money paying for that insurance for all those years. And so that's why very taua in the beginning, when I sit down with them, I explain to them why it's taua. Please answer honestly to your best ability, full disclosure to the best of your knowledge. The questions when I ask you, did you have a broken arm? Are you on medication for diabetes? High kukumaulunga, suka maulunga, things like that. So I explain it clearly so that they know it's very important, very taua, to answer the questions honestly. Ai whawhea la loatua pe a te ua tupus whaulave fo lele ia te oe. You didn't answer the questions correctly and honestly in the first place. Ai te ua wa ilavea I se taavale. Ai te le oti I se whaulave o mea. Ai te ua ilavea se taavale. Whaulave whafose. Le ale me whai. The client or me? Le client. Oh, okay. Yeah. And so ele answer honestly the questions, and they were in an accident, but still soifua. No, he's passed dead. away. Yeah, he's passed away.
Yeah, that's the thing. O le mea ngai is very important because if they pass away, let's say if they had a joint account with husband and wife, husband passed away the accident, but he didn't answer those questions honestly. If he was honest, and then I put it through Kauria. Insurance was put in place, and if he made a wife, that something happened, put the claim, and then there's a good chance le Kauria le claim. It declined the claim, and then the wife will be very upset with me. But wife, why is the claim declined? When my husband answered all those questions to you when you came to my house, and then we will show the questions, see the email. If Kali my husband, no. But it should be yes, I had this, I got medication. If I may no. So we have to trust their word. Because it's based on the utmost good faith. Yep. So what they say, we have to trust it. But it's important for me as an advisor to make sure they understand full disclosure. You have to answer honestly. Ia malesi me taua te lea wa whai ona order ele insurance. Ia se la tau fo mai la tau ia tilo ai pēr te ua whapea. E mana o e whai se post-mortem mo le tangata lea. Ia na whamauni ai la ia le ina o le tele o nisinga se la na mawai. Ele i tautala sao le amatanga o le whaatumuina o le application. Yeah, if they do that, like if they answer yes to one ngasi, like diabetes, medication, and then they answer no to the rest, because they said yes to diabetes, there's a good chance the insurance company is going to go straight to the doctor's notes before they make a decision. And in that way, because they can see everything else. He's also got this, and this. But lucky they went to the doctor's notes. But if the client says no to diabetes, diabetes, but he says nothing, and then he says no to everything, then the policy is going to go straight and force approved automatically. The insurance company for the doctor's notes, because for insurance companies, I don't need to ring the doctors because for my client, he's got nothing. So they won't check the doctor's notes. That's the danger. And then the policies go there. And then claim time, when the wife rings, that's when there might be a problem with the claim. Malo tāua tele whawhanga mai e le tātua tunu, tāua o le iai o le life insurance, ai pui ai fo ele ngata o le tina, ia po le tamā, ma le whanau, ia umi se teimi le toi fo i le ngā ruenga, ia ai maise fo ia o le tautala sau, i le wha tumuina o le pepa mua i le whainga o lau application. Now, how long, if you get injured critically, how long can you stay away from work and still be paid? Yeah. So if you're off work with the flu, the flu maybe like go for inga or sore stomach or sore back, maybe 1 week, 2 weeks. But if it's a critical ngasi, like stomach cancer, brain cancer, liver cancer, bowel cancer, breast cancer, so it's a cancer, any kind of cancer, you're going to be on the sidelines. You're going to be off work for up to a year. And that's a long time. Your boss will go gongi after 4 weeks, maybe 4 weeks or 5 weeks or 6 weeks, and then your gongi will stop. You're off work for gasiko sangare off work because the cancer is very serious. In and out of the farmais. So that's a long time to be off work. And then a officially Yahweh is how are you going to maintain your financial lifestyle? How are you going to pay your bills, your ekalafus, your rent, your mokesi, for whangau, the shopping, being singi, all these things that your kokongi pays for. But now your kokongi stopped.
Gagaifo the boss because you're off work for 1 year because of the cancer. Maifaku, heart attack, maybe 6 months off work. Strokes again could be similar. And so all these type of critical illnesses, says, can prevent you from being paid from working because you're now in the hospital, in and out of the hospital. So that's when we're going to struggle. That's where we're going to struggle financially. So then what's the plan B? If there's no kokongi coming in, then what's the plan B? If it's an accident, lucky in New Zealand, they make called ACC. That will pay 80% of your kokongi if you're in New Zealand. But if it's a ngasi, then no ACC, but one male wins. Wins benefit. But the wins benefit is not much. It's only like lucky or 200. Your kokongi is like normally what? Right? 600, 800, 1,000 if you do a lot of overtime. So you have to think about, well, I'll plan B if my kokongi stops. And, so that's where it's very taua that right? 600. Yeah. So you look at a cover called trauma insurance. It's life insurance. Trauma insurance, like so away, but it covers for lima se fulu maingas ngase. And if you get one of those trauma diseases, it pays out 1 year worth of your income or 2 years worth of your income. Failo kongi lima se lau afe kausanga. Then kongi akuli se lau afe kala to cover 2 years of your income. And that way you don't have to popole if that your boss, company, you don't have to worry because the insurance layer, the trauma and critical illness insurance, it pays out a lump sum to cover you when you have the cancer, when you have the maifaku heart disease or any of those critical illnesses. But the trauma insurance, age, you have to be under a certain age and you have to be quite healthy. So if you have too many ngase, then it decline the trauma insurance is too risky for the insurance company. Malo whaftai, tā ua tele roa fwoi ma le sunga a Matt lua tua o le numero al telefoni o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Yes. Advice Thank for you. life. Whaftai tele lava, little brother, Matt, mo le tātala noanga fwoi lele e whawhaingo fia i o na whawhongfonga le tunu, mamal malama i fwoi. Le numero le na Matt lua tua pa o whamoe e whaatino se insurance, e lo whai i le tina ma tamaiti ma isi whaalawalawe tūlai mai e te leidoa. Whapia nā fo o e le tina, ma le tamama na i whanau. O lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Thank you so much, Matt, for your time. Thank you so much, Savea. For next week. Next week, mangwir fiafi, Savea. After tele lava le oso, God bless. Mulio fo i le Gagaifo o Faiva. I le nei fo i au uri o le asongafua. Whaftai tele mea whasoi fo i mo te mnei. Whasoi fo. Ia le nā, ua mai atu tanoanga ma le paanga tō tino o le tātou siufongo Samoa. E mwese le Gagaifo Faiva. E se le tā ua tele o le talanoanga fo i ma le nei uso. Ia po le nei fo i tamali. Ia whaamanino ai mo whaamanama fo i lo tātou o tino. Ia le tāua o le whaia o le mea nei, o le insurance, life insurance, pui ai le ola ma le suifua, ia ai o iai whaamrianga, matau i tau se leni, pe a tupu se mea whaafose i a te oe, ai e te leilo, ea. Tātou o tātou, tamai malolonga, manisi o tātou whasalauga whaapisi nisi, ia, tātou o mai ei lea, whaauau le unanga male tautua a le Gagaifo Faiva o Samoa. Le Radio Samoa, sfulima i vatonu a moi au kilani, malei ataua savea a leunua i ali i so alo i le nei a wauli o le asonga fua. Nālofa Samoa, wau le nei o kāsputi alu, a wale sui a le ngila o le kio. A eva mai i le se fulu lima i vakolu, a mo Radio Samoa.
Vevela a! Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua fitu. A umaloa ona piki tamaiti onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi, ona o le langolango malo si le whale maliu, a se alo le atunuu, o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo whalawa. Tangia wewe se tina ina ua to e nofo lawana na taifau, le tausi, na vea mana wo. Po so whai o ia se manu a maliu ai se tinane. Te mana tu ai, nā Peleone, po se tasi leo o ali toa tau ua na ia pūlea le lalolangi. Na maliu to tasi o ia a o whaate aina i le aitu fuo o sangato Elena. Na tu la fo aina o ia e tangata na avea ma ana wo talitonu wina. Na sola esi le na vama to fo e atu no na ainga. Na le ai se isi wana wo lata na whaato wha ia ina ua to e maualo na awa noe avea ai o ia mawhita alui les ful malabaru. Sa tau e muina ma upulenga ina, e ana tai au wha moe moina. E o ilana au na whaatotoa ina. Sa masani ona moi lumo o lana whaitotoa wa sola ese mai ia. O le mafua anga, wa le alolo whai tangata. O wa na mole mawina. O Napoleone, o se tangata sa ia whaonga aina nei tangata. E whaatau nu uinai o na ia lava manao. Ina ia tau uai na o ia lava. Pau lava le tangata na lofa ia Napoleone. Na o Napoleone lava. O se atutonu lava lea o ngā mo i tātou. Awane i tātou manatu. Whai tali a umawhai. O te le fia manao mia se fisosoani. E o le ale a ngā tātou te pūle a ile lalolangi. Ale a isi stasi e lofa ia i tātou. Ia tātou a vatu le alofa e whaatili na ai le alofa i te tonu ia i tātou. O se whatu e te tō i se mawhatanga i le taminei. E sauwa so o le a e lulu wina ai lo na fua lelei. Ia po o le fua le ang fo. Tu si ai peteru. Ia mua i me uma. O na maua e o tau le alofa nau o le tasi. Tātou ne i tātou tala no atu ai le aise au whaalongolongo. Ne i siva atu ai le aise au siva mai. Ne i wala au atu ai le aise isi e tali mai. O le taifau e malolo noua. E toe nofo lava o ia. Ma ai lona tai. O le manatu whaapito ma le loto ma aa. E whaatusa lea i le afi mua e toe mua i lava le na tutuina. Ai be tai o le alofa. O le filifilinga sao lea e wha sao lote e wha sao loto ina ai i mea umalava. Talia le alofa Yesu i lo loto. E avea i oe matangata alofa ma alofa ngia ina. Manatua.
e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu ma le oti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Moi tu amo. Ile sipula vea olo o ile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mo mo uolele ma ufa a pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ota muli e umi umu pa auli. What the I do?
vali fo io na mata o fili ulu umi ma fili ulu popo le ai oni fai ai e na o atingi po ata no no fo e tausi o e fa a pepe e si o e ile paipa pe a e fiata ele e te ai ile peike o fu io fu meleke o te popo o e ma usu atu o le pese mo e pepe tumu tumu o le lao ani o le matangi e lue a tumato e sao angao le lala bauile moenga marie o e la upepe i la ufaa luenga toe moe tasi mai la upepe i tumu tumu o le lao alu e faatau e faangasu mame a faatau e mana o isona o fufou ma se tope anu ai i le pingo mali e tele lava o e peipi vai deri i tutu ni mo mali e o e pepe i la ufaa luenga mali e o e la upepe i le faa luenga Jalana i mai a lousa i lo ua whanga i lo a inga manai o matua manai tuangane awa olei o i mata na lolo lavatinga i mata o le whengainga E pola pola fatuati le mati matinga A o tala mea whaaso loi papa sao se unga Sao se unga Ua ola le manga lafu le lofa la tawa Ma le wha amatoa le fu ala ola pea In this update, the government's trialling an intensive maths tutoring program to pick up students falling behind. It'll run over the first 2 terms of next year for about 2,000 Year 7 and 8 pupils. The trial will use small group tutoring and supervised online tuition for 30 minutes, up to 4 times a week. Education Minister Erica Stanford says it's the first of its kind. This is going to be a hybrid model where we have some young people learning groups of 4 just with a tutor by themselves, and then we'll have a hybrid model where we've got that happening plus some online learning using a maths program. High expectations for a lawyer's tactics defending Brian and Hannah Tamaki. They're facing court over organising protests in Auckland during COVID lockdowns. Brian Tamaki faces 4 counts of breaching the COVID-19 Public Health Response Act, with possible penalties of up to 6 months in prison and thousands in fines. Lawyer Steve Cullen says it'll be interesting to see what arguments are mustered by experienced defender Ron Mansfield. He could be arguing under the Bill of Rights Act that they have freedom of assembly, freedom of religion, or he may even be trying to say that there's some challenge to the legislation that excluded people from forming public gatherings. Questions whether polls from Iowa will affect Republicans on polling day.
Candidate Donald Trump won the state in 2016 and 2020, but is 3 percentage points behind the Democrats' Kamala Harris. Political analyst Henry Olson says those figures seem out of step with Iowa's usual trend. I can see Trump doing a little worse, but it's hard to see Trump losing a state that he carried by 8 points in 2020. Olson's predicting Trump will re-enter the White House. More than 78 million Americans have already cast votes ahead of polling day on Wednesday our time. And that's news. In sport, the All Blacks are zeroing in on nailing their recovery as they face a rare 6-day test turnaround in Europe. They've moved to Dublin ahead of Saturday morning's Rugby World Cup quarter-final rematch against Ireland. Coach Scott Robertson says they strip a bit back coaching-wise to ensure the bodies are right. These pools, these plunge pools, these saunas, there's everything that you can get your body into to repair and recover for a test match. Black Caps coach Gary Stead is celebrating beating India at their traditional areas of expertise in the 3-0 test route, namely playing and bowling spin. New Zealand are the first side to sweep them at home in a contest featuring 3 or more fixtures. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Fia I mea whai mga yo inga I le taupito nuu. Ua mawhai ona au ina atu e le pūlenga anu o au kilani. E ala atu I Auckland Council's local boards. O le Festival of Roses I pānau. O se wha moe moe mata ngō fia ua tāpena ina mo oe malo a inga. Sila I le au le leo tonga la au. Mai moa I le tele o whaafia fianga. Tau mawhai mea ai ese. Whaatau mea tau lima. Ma le tele o vainga e au ngā mole a inga atoa. Amatalia le aso se fulu o Novema. Mai le se fulu tasi le tai au. Anga I le whaile a fiafi. I le Dove Maya Robinson Park pānau. Mo nisi whamtalanga. Tanga I ana I le ourauckland.nz. Ma o omi le upu events. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu I au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. Amanrewa I taftafane o Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Tasilima I Vatolu Amo. Radio Samoa. Ja, toi whatalo whātu I le vaenga buriburi ia po le fast food ma le 5 minute buriburi o le tātou polokalame o le ngā Gagaifo Faiva. Nā fau sa Faiva tā atu I o le tātou pese. Ia e whaanofo fi bāli e fōi ia le mai o ngā ruenga o tiu te mawhaiva no whirima o le atunuu I le nei asunga fua. Ia a o tau ti e atu le tāwale e anga I atu le whale. Ia whaalai fōi mata, ia mamawai fōi le ata ia tātou tala, ia masuanga fōi o le vaatele I nisi o mata upu o tatoi. Ia e te tau o nao o pēr ia le tala noa, I le nei au hori. Nā o tau whaafonga mai,
o le tala muri le vaa, o le o tau nuu I Samoa le company, ina ia lātou company whaapitoa le nei, lātou te au mai I whafo le suau, tu sama le tasi le miliona lita, o lo o iai I le taele, o le aliti tai. E le ingata iane o tawhito ala, ia po le atu sa fata foi, ia mare ngata I whale o sa tunu mawhono. Ia lale tala tonunga lo whaatino le ngā ruenga le nai le neiva yaso, a ta tau o na iai se time frame. Mana tua foi le mātale noanga lea na whai atu male. Fionga ia tu iono, ia whapena foi le fionga le tamaitai whaipule, ma le teitai, sui teitai o le pati o le leipa, le afionga I le tamaitai whaipule, Honourable Carmel Sipuloni, there has to be a time frame. E tau na iai se teimi tu mata manga, ma whaatino ai loa lea mea, nai lo le toso ai lava, ma toso ai lava, ma toso ai lava, ma e tau fo I ona iai, se komisi su e whaapitoa, e le tau na whai e New Zealand, e tau na iai nisi I tu tino o tangata lawi loa ma iai lo lātou to mai, I le su e ina, o lea fo I whaalawe na tūlai mai, matali lai vesili nei, o a mea le waa lea na whai ngata. O ai na whaatanga ina mana wanui, e ala watu e whaatino na suenga I le teimi o le fontanga, o malo le taupulenga o Peretania. O ai na whaatanga ina. Ai se a na lai o na pēle afi o le waa, ma mata I loa o na tawhea le waa. Ai se a na lai o na mū le waa. Ia whapena fo I le rescue operation o wā e matautia le toto tangata mese le li talavou le nā. O nena whaatinoina ia nifo, sunga ia seve. Ia le ngaruenga la vea I lea na whaatino. O le talata mai la le na, talata mai le na o lewa taunu ua I leile, taunu ua I le suenga lea, mangaruenga lo whaatino le ngātai whale o tawhitoala ma sa whata. No mai leo lo tala noa, ma salo ele I vātu nei, ele pofo I se lilo le whaafonga ma le sila mai moa. Ila o whaatala noa ina o le urungali. O le sunga le ri whai au ya Pastor Maa Sangala. Malona whale tua le tina ya ngalumare mana lila. O matua lea o le tamatala vau luasful ma le tasi tau sanga le matua. Le sunga ya Aiden Sangala. Lea na ngalua le Frontera. Nantua o le company le ne o le Frontera. Company te le lava le nei I New Zealand atua. Lātou te ngausia ma wha maupopoina ma ki liva ia dairy products ia tusalana ele ngata ano manfasi ia o mea uma e whai mai le susu o le povi, o le oti, o mamoe, o mea uma whapena, yogurt, milk, ai le company a le awali I lea lātou te ki liva ina ia o loa nei, o le au intia lea. Lātou te lisi ina se tasi o warehouse I lata I le malai valele. Ena ua te tele ngā ruenga o le asu. Na tufa ina I loa manisio o apapia. Ina I tama Samoa ia sa ngā lue ai whatasi ai ma le li o Aiden Sangala. Ia, e tau fio I fo le ngā lala ma le fia feinu ma le tulang whapena. E peila o se tau I lea na ave iai. O Aiden la ia, na sauloa ma lana apale na whapea. O le apapia le na, ma inu loa. Male lei loa e nai tamaiti nei. O apapia nei, ua whaingo ina o le liquid meth, po le methamphetamine. Au le ngā ruenga lea sa whai le warehouse lea, langa le sato e aru ila o susu enga I le pō la stonai. Ma na nafi, I le afiafi,
ina ua utoe va ai le ato Aiden. Na whamanatu mai e te auna i ona mātua, le sa au tau sila mai o mātou whaafsanga i, ia ma whaatala noa foi ono se langona sili ona whainga tā, ona tali eina, le maliwa i o sia la tama. Le vai aso le na te nei, na umai le whaamsinonga māwalunga, e au kilani, ma ua wha maoni ai le fasioti tangata pa i valea. Ina ua utoe halu i videos i ena pu e leo leo. Sa uwa ai i le mata utia, o le operation le sa whaine i, o pia i e la umai e tunu ui fafu. Ai au mai ua umalava ona iai tutonu, pe o se apa whapea. Ona iai tutonu ia le liquid meth. Ona maila ia le masaati matua tau mwhai e vai mama ese ia le whala au whaasaina po le pauta lea. Crystal meth. E whaatau ina atu. Sau whanono lava leanga na maile li po te leo leo. Ele umafoi no tātou malama lama le lei ai. Fitu se lau kilo kalama of crystal meth. Sau wawa ai te tonu o le susu enga au ili leo leo. Na ole aisa so se potu lava. Valu se lau miliona. Le tupe maua mai lunga. Pe ana whapea eo, ona whaatau mea. O lona winga, wa lewa na whaile mea le lai to alua i tangata i ua whalepupui nei i. A ola a tātou tilo nei, e le umai i le. De mata upule a wai tau ona iai i ale mea ta o le civil lawsuit for compensation. Mo se tau le tupe for the wrongful death and manslaughter a intia i e to alua e ona ia le warehouse lea na whai le mea lea. Ia. Na whaasolo o mawhauwhaunga whapea. O le maliu o le tamata la vau leo Aiden Sangala. O le osi ngā taulanga lena whai le tamalea. Awa ana lena maliu ia Sangala. Ia Aiden ma ave whaile suasu e ngā leo. Na utoi nofolo lei ma wā ili ato videos se i o le whaamsinonga se i o le warehouse. Na uwa pele o lau tala ae. Ele se mea la i titi le mata upule nei. Wana o Aiden na inu le apa. Ma kolapsai. A oisi a wali i o ana wo ia na lato ngā lulue. Lato tele inu ia le apa. Na tuu whaato a inu le weekend. Le otu la i mai. Collapse. Ia ma matapongia ma avelo le whanmai. A o lea lava na alu watu le tangata lea ua mōria nei. E alu watu i o ma whaamaise. Maasi atu Aiden a o ta oto wanata lea to i loa se tangata. O lona wingala. O lea lava i loa e lesi intia lea. Le mea te lea o leva na whawhau. Ma le whaatau i nātu i whafo. O le aisa lea. Le ua wā lea o mai nei ulu o tangata. So se tangata la tau te tango fia le bea lea. E susunu fo i lele ia liu sua vai. O nā maila ia lea o le mea le tui. E mi miti ele sua vai na matui tono le limo le tangata. Ia ngā sambia i ala ia lea. Lele ala ia whapena pe o le whelelei solo e nei isi tangata ia pe whaingi apa au. Pe whaingi la ko afi vale e ula lo le mea monga kui take off lo. Ia ngā lele ale whape ngā mawhai mea valea. Se ilonga lava e toi land mai lalo le whanga elele. Whakoe loa kua kau saupa main ka ngaka mara ko wamiu. Tangata fo i nei lato te lei lo po alato me lai whai. They won't have the conscience to make decisions. Well, lala fo i le nā
o to va isi au felelei ni felelei pe ni manu felelei ma mi fa le ai o lo tala le na o toi papa I lava ai. The death of Aiden was a sacrifice for many other young people that could have died themselves. Ma ua maua I leo. Le fitu se lau kilo kalama se manu e whapenei ua ta ape uma I fafo. I le whaatawina I lunga o maketi o tangata e fia ula le mea leo. Toa so tuai vai malui puenga I lau sunga le whawhengainga Pastor Maa Sangala ia maletina le whaletua ngal male mana lila Sangala. Ai mai se fo I o uso matua whawhine a inga, Paolo Mangafa, wo mai masani I o taututu mau I le whamsinonga le nei. Ma ia ngā fo I se tau I tupe on the wrongful death and compensation for the life of Aiden Sangala. Ina ia mawhai ona fsoso ni ai ainga, a le o le nā o le whaatinoino ni Porokalame, po le whaatuina fo o se trust, o se whaalapo pitonga whaatua tuaina, o se foundation in memory of the beautiful name of Aiden Sangala. Ule au tū le nā ngai ai la au. So enga ina ia so e lua ia ua tuana I atu. Ina ua o to eva ai I le whaila a tō le so enga leo I le mata upu le nei. Talo whai. Ai o te matua I o wofo fo'i I le customs service. Le vaenga o leo. Ana le oti nei lalta mai titi nei e whaape nei lava o lai whai lava. Au le lo o fia nei tau sanga talu na whai. Awa o le subcontractor lea ala o inkia ia. Le na watu nai tamaiti sambo ia I le ngā lulue ai. Matufalo I ai. Ia apapia ia. Au apapia ia le mawhai o na inu le crystal meth. Na au mai atunu I fafo ina ia mawhai o na whaa vai mama. Ma vesela ia leo le vai. Ai tu la I mai lava na o le pauta ma le crystal meth itself. Ia. O le fautuanga le nā mo tātou fo I o mātua. O le me lo le apa tala lo inu lo. Po le lava se me ofo I nātu stangata I a te oe ma le tupulanga talavo. Ina ia lapta ia ia tātou whanau. I le onga te leo nei mea. Wala mati ai ia lo lātou soifua. No o mai lea o lau tala noa. Ina ua o mata. I le Porokalame le au vale ia o le fale o pi inga masatani. Mai Sydney, Australia. O te matua I o wof. Le whatoa o mātu nei le fon. A o le wha reanga ina, ele to ina o tuile epa. Whapena fo I yali mongi. O tangata nei. Nātou te le toi mawalo whaaloalo I ai. Leanga ua ova le tau wha leanga. Ma le loto leanga. Ma le wha leanga mea. Ma le wha ua wina pea o le sori o le tūla whono wha sanga. I le pāle mene, wha sanga fōi I le wha msinonga. They have continued to defy contempt of parliament and contempt of the court. Tau leanga ina. Whai unga na whaia e simativa. Le whionga le whaamsino sili. Te mai tai pale mia. Le whionga le whongf te lai. Ai mai se lava. O le lauina o le ngaoi. O le sunga lauli ana mali ato. Pea no whai ato. Se asa au fia pai il mata upulea I aso le ngā Gagaifo Faiva o Samoa.
Danga ili talawhengai ai te tau na o papa ia. Leanga o le faua ia la fonga ia i le pō ana pō. Au te matuai o wafo ai. I le whaonga ina se sepe o lea ala leo. E mo moli mai ai le sa vali tau wha leanga ma le loto leanga o satani. Awala mai nei tangata. These useful idiots have continued to display their stupidity and stupidness by carrying the messages, the misinformation and the disinformation, the ill-informed information from Tulepa and the monkeys. I leo toi mamaua ni unga fo i o tangata nei. Lea lava e whaatuai, ma whaatuai pea. A lea lava o te pese atu i au wala e te tau o na whaatino. Leanga o levana lau manu ia i ngō o tangata nei. Ai maise lava e. Deri whai pule lea ia leala. I leo o tua ia sisi. A leo te watu au wala e mawhai ai o na whaatino. Leo wa maua le black box. Le voyage data. Vai le maulolo le mea na ave iai le vaama ua mangoto ai. A le ua mai lunga. Le black box po le data voyage e loa ai le unga ma mea na mafua ai o na ngoto le vaa lea. Tutusa le lei ma lau whinaunga lea vatu. Why don't you have a court order now to subpoena the phone records mai lunga o towels ia. Ana ua mai, wa lewa na mawali unga o tangata ia. Tangata lea. Te leo tua ia lal tangata le nei, a lewa ia tu ole ingoa na lau manu ia, mai lava ile amatanga se o mai le su enga lea na whaatino nei. Ele toa wha ia li o wha tau malava. Tau malama awava. Lo iei mali ngolea. Nāle mera wale o ai suenga I lunga o pouia telefoni. Once and for all and for the last time, let this matter rest. Lewa umalifono. Lewa umalifono. Nāle mea le whalongo mai eisisi le upu leo te watu o nei. Fefefe oi au mai le mea lea because those phone records will reveal the truth. Nā mo leo mai ai. Mai se court order, ase tangata. E whaafonga mai le uso ia au pau. Whaafonga mai le uso Minster. Ia whao, le whao. Harry Schuster. Well, mai. Nana mai ai lalo, lo le leia. Le mea na tūtū o ile tangata lea I lalo o pou ia ma whaasino ile no whaanga lea na la vea ile tamo o tū au. Ovo I tātou. You are stuck and it's like you're married to your telephone. That person that night panicked. Popolil. And he would have used his phone, actually used the phone. He used his phone to call somebody. Whaongal telefoni e, wala o e te wala ue, te wala au stangata siri una lata mai. E te wala au I se tangata e te whaatua tuaina. Matau iai le mea lea ua tupu. La e mau ai lunga I le towels. I towels ia. La e mau le leia I nā. Wha mau maunga le telefoni. Tangata e ona ia le telefoni. Le numero le telefoni. O ai na wala au iai. Maua le leia I male tūlanga.
Sa iai le loli ma le tamo o tu au ma le tangata na whaia le call. Tau te pisa atu ai lava. Le o popole e sisi mau e whai. Lala na e tau ai tele. There should be some brand new ice. Brand new investigation. Na e whia i atangata nei, e ai ale me tupu ai. E ai ale me tupu ai. O na sili leo na māta ngā. O te pese atu ai pēr. Oe au mai. Au mai lalo wha maunga nā. Whea o iai le telefoni a Samuelu. Wa tasi le nā mea. Whea o iai le telefoni a Samuelu. Toe tilo le episode o le press conference le na whaia li moni mai o i pētesa. Fesili ia te ia toe tali lava ia te ia wai leise sina whaatala noina. Oi lea tangata o Sam. O te le i loa lea tangata o Sam. Tala lea li moni. O te le i vaai lea tangata e ngoi a Sam. Ai wa te i watu i lo fali. Te wala tu lo fali. Whamatala atu ia te au me lea o whea tulole iei. Alu e whamatala u tala nai lo fiso leo leo. Lea lava lo iei wha ni ngalango. Lea ma te fiso ta i lava. Ma wha maunga ia i lau telefoni i wai alu. Ma text mai ma u tali atu iei. Lea iai. Then, la le mea e loa i le wha maoni i le valea. Le fa mai na tele lo Sam au le fe tusi ai ma Sam i le telefoni ia. So you see, I have already established that there was a background relationship between him and the witness. Dan mele wa le vanel telefoni Samuel le na avele leo. Fe o tia ia. Wa tusa pe tia. E iai lava le data ma wha maunga. Oi nei loa, ai fo e moa mai e manisi o numera Samuelu i lunga ina. Wha maunga nai le mwhai o na tape ma wha leanga isa. Au mai i lalo. Au mai i lalo. Au mai se sue. Why are people so scared to find out the truth? Ai tipi motu whaasele motu ai whapei ia su enga o le nei matau. E le te tau na tātou tu whawina e tu watu i luma le tua. Le ai. E le o se mea le nai tau na tātou whai. E pēwhai o tātou na tangata wha maoni, ma tangata kerisiano, tātou te le lotu, ma wha vai le tua. I mea uma tātou te whai au. E o lava i lea tunu u lea tātou te ola ma pepese ma lau vivilu ai. Aia. Tau whanonga longo le lei ma le tutoa i le pō ana pō mo u ata. Ta ino i noe. Laulu pepelo ma nga oi o laulu ia. Pepelo le pāle mia. Ta uleanga ina le pāle mia. Tina na pepese tangata nei. Well, sila foi o mel na ela i ona ou peini ta i fau tangata nei. E mai se foi leu ngali ile na mai Sydney. Le tamai titi lea o saia. A umana laulo ngoi lauli umala uminsta ngoi le kapineta. Ai le mafau ilona ngoi le ngoi. Ngoi lea. Ngoi ile swafa tole afo. Sori le tu la fono ile fai matau ave ma falua i ma le swafa tole afo. Tu lo fa fon. Ala na te sori pala pea. Te ofua ule le ma le maasias. Na te lua le le fai sana sa fai. Pisa nei, fa mai o tole fo le faululunga. O le ainga malosi a sa tun ma folo tu lo faulunga tangifa. Tu lo sa tun ma fono ma taulangi ma ainga malos.
Le lau tu la mai fa la vele I safata. Le ai ma so fa longo tu fa se tala ai sia. O man tala no mai sa tu ma fon la tu te le lo le tangata. Le tamiti ti sai. Le wa o man so tu pe mo tu le epa ma le choa pipi. La le mea a fai te mimita o oe o le la ulu o le taulau niu ma le tole a foa. Ile ainga sa tu ma fono ma le ainga manosi ma le atu sa fata fai mai la sa utala o leo la elu atu. E vatu se lau wafe ta la a walo I tu malo ma le mea tole a foa mai ai ma le mea te la ulu o le taulau niu mai ai. Ngā le PS le se tala I whaia a wafo I aros tangata I so na so tanga I o se manu whatever na tula I mai a tātou talo rona ai ngā male tu malo kā ku oi whai se mea ave o le I le so tanga wā la lata a o se upu fo I le malae ma le maota I maota I whastotai ia lea lawe sisila iai o lea o mai a tangata ma tau mai tangata le nai le iso na ngafa le tole a fua o lona ta maa o le ata li whai dea lea leino whai whai tete le ngutu ilo so o na lau o le nā mea o le ngoi le ngaise mea ngoi o e sau mea ngoi o le rau timba ma fia mea ma le fufonga fitalai alongo lei wala na e matua e ita o le apa mai wo lo ua I lo ava vau ma lo e yun ai se alanga I te lo le lei e sao le tala leo te tala lo atuai e fa fofonga le lalula I lo fa o ngase se fa soli tu la fono fa nga oi le swafa to le fo tu lo fe oi o le swafa ba le ngafa to le fo ana wal watu vui tu a vui foi lo ma le nofo fa ali fo molona tu spas molona stalo olona swaf a ai la tangata le na saini lo pepa le na fali ali mai le ale no fa so ola sale saia ku I lalo le pepa le nga o le pepa nga ki ko fa pui ai fa pui mal tangata na saini le pepa le na yo awa mana tu le lei fa ta tongo le tu la fono le we nei le te fa to tapa sai pui fafo pe fa se no foi fafo e o mai o tu la fono tu ai ma le tu la fono ma mal wo le na fa vai o le me fasino ye pa ia ma tau langi le swafa le na o le fa puai le swafa o I tu pai a ma malu le swafa o le fa pungai yo mo moli le no foi lu mo le nu usu le nu tapa I po le tai au le ofisa o le nofo fa e fa malu ao e fa manuia ma fa uina le nofo a faife au ya boli ba faife au ele sisin se faife au no fa e ona lima e lunga o le nei tangata automatua I o uofo I le mele ta o le ai tui a ma le me fo le na le wo I lo atu ai lava wa mata na e fa valvalea ma pisi solo fa ua vatu fa fonga mai le tunu wa tau e le lo fa umo se foi upu mo se foi upu le wo de wa vai le wa mai fa ali I fafo na lua proclame mai se le ngutu pua al final night no fo mai e o taf o le kengi le au fui mu au mai fa ali luba o le lalo langi ma le tunu la lafi mai tu o le fale ta vale ma fai ba ye le la por kalame o mai lo I lu mai le me tumu wai tangata de la lo langi o mai e fa tu matila ai tila sila ia o mai na le tele no matala ma upu e fai matanga fena nui le lo fena nui fa sa mo mai no ken ta ue
E ale. No can, no come. You want to shower? Shower over there. You want to smoke? There's a fire station over there. Taika! Ano, whatever no le to fies aluanga ilumo sa TV, mas por kalabe fape. Fai atu ai foi. O mai tawina. Wa mai fata sila foi. Ile be foi na le utupu ila wali. Ya tu le pa ma. Mali moki. Fa mata mata imboliolu ele tua. Tu lou le swafa o le ipu ale la auna fausia i le aiona. Iwa. Fono tanga te tele i na whainei. Male fe mata mata. Na le nofo ma mata mata leo tusia la vai i upuia. Me na whaia le tua. A whai na utou amata mea le mai o le fontanga leo. Ka whatai le tua. Sao la tau whao ngā utou. Ai tau te le o iai i luma o le leina o le sao wha inga pito i luma. Noi. Na ono tō wewa e lau whau malu au leo tō amana i a sisi. Le tō amana i a sisi. Whamaitu le e pāna pō. Ma i mautu pe le malo whaalu le anga, whaalu le au ngā, whaalu se, ele fionga le mistau ngā luanga tele, wālele, ma lai wālele, ma wafu. Le tise ma le suawai, le tō wha ia olo, ele a e se fili. Le i a taua fiti a fōa wa ai. Keu le oa li a koufu i le miska. He has continued to defy the order and the works of government and complains about useless usage of money, complains about the new regional airport. Who brought Fiji Airways to the tarmac? Right. Mai mau le taimi, mai mau tupe. Le rau whatu sa ola tala la e le ma whai ona tua. Le rau umal whono i o mai fo le ka koi pingi. During your time and tenure, you did what you wanted to do by other people because you don't listen to anybody. Nā tu mai fo le foi fai lau ki finga ma lau pule tutu, mau whātununga, tele ke stangata, tele whaalonga fo i stangata, e tele whaalonga fo i se whautuanga ma se tu alalo stangata. Tala la lea watu ia te oe whapena fo i malimon. Leise lua whi au. Leise lua whi au, ma se lua pau e lote i fua, ma whaalea ngai fua ngā luenga le malo. Fua ngā luaru ma mao le malo. Yo, se manu e whape nei e te se ei i luma. Tafa tolu o le tupu malana masiofo. Aia, ma mau ai tuafali le meu ave ei oe. O tau. Yo, ma mau, nauna ave o tau. Paulala tau me whai mai nā. Nofo le lei mai nā ma mata. Ma wha longo le lei. Ia le nā. E tā ua mea, e tā ua na tautala atu ai. Ina ia manino ma malama ia ile mafua anga o mea. Ona au whapea atu ai lea ile 2 minute muri o le tātou palkalame. Whafonga Samoa. Tama ainga matama. Leu songa tu mua mapule i tu au malatau ainga le taima le vaa o fonti o tama le manua tele mato o le fale ula. Sua ma vai whanua.
Fofo mai tulang. Sa ole ma le launiu na sailua. Le fale tau aitu ma le fale tau tangata. Ai tainane foi. Te la au na mutasi ma le nofo a maupu ma le mamalu le fale ngafulu. Tumbua le motu le da. O Samoa wa uma o na tofi. O mawae ngā tupu, ma tofi ngā tupu lea lava e so solo ai Samoa. Tolu tūmua i tūmua. Asiata le mawae ngā fonti sau o e alu lea la taua ma Samoa le oi. Fa le fa ia te o tūmua. O ai la le fia poto e nofo ma toe sui le mea lena. Oi le fia poto e toi nofo matoe sui le mea le na. Ma vaenga na tupu e le te tau. Ona toi a nga i ai nisi la tau te fia sango le ngole i ai. Oa uma ma vaenga tupu. Ma tofi ngā tupu na la tau whai. Sei vanga na foi nisi tupu o le vai tau nei. Eo oma na tauto. Oma foi na whaia. Tofinga taula papa, tofinga al malia to taula papa, tofinga malia to ngana savea, tofinga malia to savea. O man fai. Ta oto ele tolu tumua. Ai fa ya asiata. I fale to. Oi lai to suia le melina. A to e mai la se fa fia poto le mata upulena. Le na woilo. Ma vaenga na tupu. Ma vaenga na tupu ma tō finga a tupu sa whai. E a tātou talano, ele sisi. Ele ai sisi sili, ele ai sisi na te toe au talaunda le whau o maneia. Ua ta oto upu tuu. Ngana ma le vaonga ngana o Samoa. Io na tupu o uma na tofi. Ja, alleen no foi atu le sto titi le atu te le titi le o sai ale na te lotea mai. Ma fau lo tupu anga. Ma lo ta mali anga po ai oi. Te tau fofola mai concepts me e tau le ngana fa pertani o me o concepts le tau fa ofi ai o lo ngafa ma so wilo ma so tanga ma so pitanga. Sauli wefa. Le o awa yatu oi. Ma so sesi a fale poru po ai lava. Tātou te talanu le upu lea ma vaenga ma tō finga le tupu. A nau to oto. Whai foi la ia leo tō finga o tū mua le mali to. Au matangi ma tui sa mau, tau tai lua lo lua sa. Nai tau toi, nā whata maulo. Tau tai lua lo lua sa. O mai pae pule masue, foi. Ma ave le tu mua o luflufi. O na whase tuangalu la ia lea se e aveo tu ia tua whanofu. To whinga mena. Leo nu moenga. Leo tu mua nena. Asiata sa ue foi. Alu e whale wha ia te oe tu mua. Upuna, ala nisi upu tau te mana na oe. A leve vesi ma pisa oa ifua. Whawhetai vai me o le malo. Leo o toi awheatu. Pa ia whasino o wale. E suafa. Malu mal mea malu lua whale. To esta sa tuala male taulangi. Ia e tainane fo i leo soli, ima sa le ali i toto sa tui vai lo. Tau si va tele oi leo nwa. Uma na whaasifo ma whaatu ese. Whaafitai vai o le malo. Whaafitai fo i asiata vauriko. Talia ina ma le nganga whaalualo, ma le nganga fifia. Tātou o whale o polu e tātou te masani, i le se e masani i le sua. Masani le toto, masani le launga Samoa.
ma le vānu nofu. Matua I fia, o lau mea alofa le na, o le whai unga o le vai aso. Mena e leo no whai ati te olta mai titi leo sai. Lafi pēa I leo whale tā vale. E te alo mai tua si whawhine, le ngutu pua ale whine lina. E te alo mai tua e te tau whao soso, e te lafi I lava I leo whale tā vale. E maua tei a o I se mea. Ka fwere te sau e te lafi mai, e te sau I lumo le atunu, e wha vale valea. Nena, na maua tei a. I lumo na ua mai I lumo le televise. O mai I lumo le talinga malo, tu le epa mea, pale tua pipi. You were exposed because you hide behind your garage platform. And that's all it is to you. Behind the garage, hiding behind there. When you come out to the public space, you don't know nothing. Tu'ulai. Lo tau te le so o malote upu o le atunu o le nei. Le vānu nofo, mangafa maurulunga o le atunu. Te le ilua mai malmala mai se mea. Io wala filafi nei la o sau nei ua. Wa taika Buffalo, Shawa, fire station. Elena. O te li mana tu whai tu istale le melena. A leanga. Te fia ulan mea. Wale te walau mai ia se o mai lala uli e mau ke ping. I o i ke ping ia o e du. Mele tau le lea. I le tala roa tu se patai. A lea batu le fautuanga ia te oe. Wha mamala I o lo swafa malo I ngoa whai whale leiso matai. A loa ia I le atunu. Pe a whai ua matua I fia sapi le tole fo. Mona taula. Ia le nala ia. Alofa mai le atua. Vai lua tutusa so tātou manuia. Tātou whilua I vo I kai au. Makako si pā I vo I tai au. I lona anga le lei pe a mori tai atu I ai. Lautou se fua maso mātou malafsi. I manuia le tapo inga. Ta mam tina mātutua wha pe foi le au whengarwenga. Le so, tā walunga atu ai le wha mtalanga. Wha aftai atu Samoa sa utou wulu whao ma wha malo mai. Ina ua talo le tātou whono o le toe tā lea Samoa e le tātou mta upu o le sitiseni New Zealand o tangata Samoa. Le ua mai o lona pasi e na whalua. O nisi nei o options tātou tilo iai mai le nā tia I whatua la vai. E whaali pea ma le tau mia le langona leo a watu e le atau savea. Mali lia mai a Samoa. Tātou wō le mta upu. Whaau ngā nao ta māma tina mātutua na soifua I le vai teimi lea. A whewa sa lau, luas fulu ma le wha, sa yo I la whewa sa lau whas fulu ma le walu. Tātou wono sai, ina ia awane I toe whao popo ina I ai suli, ma whioi o tangata ia na tupunga mulmul mai. Nanga leo manino lava, fola sanga na o mai. Ile mafuanga na lai na au whatasi unanimously unopposed. The second reading of the bill. Wa leo te whai atu nei. A whai tātou te whina ua I pēa, e leo se whina ua vale. A o se whina ua toi whao popo atu. Ele mata upulea. We're running out of time, ladies and gentlemen, my dear fellow Samoans. E leo toi lava steimi o tātou mātutua e wha sino iai le tula whono le nei. O tai whits full lima, tai whits full ono. La le whinangalo le tua.
O le taimi mō lātou ina ia whaia loa o lātou citizen. Ai ave sea ai le taimi lea. E anga vaa ai mo resi sfulu tau sanga e o tau sisila ia. O nisi o tai fitu sfulu lima, fitu sfulu wana. Wha popolai ma sfulu tau sanga lena. Tātou te le mai loa po lea le fina ngalo le tua i lo lātou soifua. Tātia i le whapea. Sesi whinaunga toi whaia i sesi tai au. O le fo i ai le tātou Protocol Act. E anga vaa i ai i suli ia. Le fo i olo i ai. Ia le tātou family category. E umalona whai ia citizen o tangata nei. Ta mamtina matua le a fia le tula whono le nei. Leua pasia whaalua i lona whaitaunga whaalua. Ona mawhai lea e lātou whanau. O e leo citizeni. Ona attach i ai le application as a family category issue or act le tula whono le immigration laulo. Mai se sila foi. O le whinaunga le nā. Lena ioi uma iai e sa tātou whono ma le mamalu o Samoa, lea na poto ai mori futi afu e tasi i le maota o Samoa i le so. Whaafitai i le tawhatolu. Sunga i whawhingainga. Le committee o le Pifala, Pacific Leaders Forum, o te tai o le Pacific, o te li ai ma lau whionga. I le alo li i puleai. Tai atu i le whono, whauwhautua malu o Samoa lau whionga le te whono, tofi lau Ted Stanley. Ia. Manisi o le committee o le tātou whono whauwhautua o Samoa. Le leo whātau waa le nā. Na whātau tei ai le whono i le so. O le whailau tusi le nei o le whono a Samoa le i atau o sa vea. Whaaftei lau tau am ia o se whātau waa. Awa e tū manu ai le tū longolongo. E longolongo pēr lo tātou o tunu. Awa e tāua. Tātou te ola osi osi taulanga mo isi. E le mo i tātou. Ai whafo i eile vi inga ma le whaafitai. Ma le vi inga atoa. I mea o pito lunga. Ma mea o pito alalo. Ma mea uma. O i tutonu i atau. I le atua. Ma tātou uma. Whaamdia mai le atua. Anga le lei i le toi fo i atu i mauta malawa. Ia whapena fo i malo longa o le fiafi. Ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Ta mamtina matua, le au whai ngā ruenga tutofi, ia whapea fo i Samoa poto i tawhai fio le naruranga. Le atau le nei, whasui fo ia mai e manuia. Manatu le mafutana